Ia o te toi fia whaatalo whamau wholo whātu Samoa ia i le pō whalanga o lau mai moanga ma lau tapua inga le whaasausaunga ri rivanga fōi o le afiafi. O le aso tofi, aso lona lima o le rei fōi tausanga sa masina, lona whā le nei tausanga, lua awhia lua se fulu ma le whā. Ia o le tau au le rei asiata whale malu pio vao liko. O te fia e se e mai fōi e tautua oe le aturupele, tautua oe Samoa. Ia mai yo nao se yo yo nei mai lava I maunga te tele se yo o maunga iti. Ia ai mai se foi ia o le tapo inga maua. Ia feo yo le tala le lei fa mai yo le upenga wa tau le ngā ruenga le tua o le tala sa o le tala pa ia. Ia e faatilo lau mea iai le tapo inga ma le tautua Samoa e si ma sapa sapai fa pepe. Ia feo yo le tala le lei o le I oi mata o ngā ruenga le tua. Fatalo fatu ile rei vaga fo yo le afiafi ia Samoa le atu pele po fea lava le tafor ke lope o le te mafuta mai ai ile rei vaenga fo o le afiafi le rei por kalame po Samoa isi o tato watu o le tofi po Samoa isi sae po America Samoa o le tato uso tu ofe pe uso kau fea ngai e kukusa ile aso ngai senga iyo ia pe tato te uso o manua le motu sai manua wa fo ile tui manua ma ona tafai o le motu fo mai le tawaitu ma le tautangata ia po upolu foi o le watusi a o ile lau mua o Samoa ia po o le motu tele fa mai o le motu e fai mea mafai o le motu o ao io e sala fai ia nga teile o tatou motu a uso io e manono ma a polima e so tuli ai lo tatou vano nofo a wa Samoa atoa. Pe o e mafuta mai fo I nei ya te roa ya matou New Zealand. So se tafa o le nei lalo langi mai ai up north I New Zealand se e pa ia lalo le South Island. Po o au se talia foi. I si tete o malava o au se talia. Mai lo na faatumu tumunga se ia o lava foi lalo le pito I lalo lava. Latu le tatu faatalofa I le Pasifika ma faasolo atu I Peletania tele Europa, Asia, alu watu wa iloa ya Amerika o le malo tele. Maona si tete umalafa, maona territory. Fatalo fatu ni vanga le fiafi. Leanga le tatou por Colombia le tautai ya ema le Blue TV e klupo. Sa o elisi ka bikiki ma ko sa va. Leanga wa klupo ka wa. Ya wa klupo ka ko kai bidenge. Belea fatalo fa bo folo fatu. Ba yo le vanga le fiafi. Ia wa amata foi ona tau alolo tatou vaa ile masina a matale dei o iaso a matale dei masina o aperila. So se ape foi fao so ala. Io e masangi de le ia ila tou sa alo fautasi. E ia la meo ape foi fao so o ape foi faolo o ape foi se uma ape foi a tatou alula kamaranga o fao so. Or kama ma lo si ala nga wala nga pie la lango le ila lo ai. Io e ku le e va penga. Ina ia le leile le fu ile le malo si anga o le oso ma le sawa sawa. Ia oro la ina tau le nga fa se e lo la ia. Fa se e lo la ia fa. Saka pekengi fu I fa ukasieri. Io e ai e fa pe fu nga fa sala la wale va fu ina soli buli vai mai game o o I tonua e a fua ile whaupunga le ko ke whai. O le kerenga whairungo pasi marungo ka avale. A o I kongu ai a fua e tari tonu nisi o whai upo le tonu ma le au tula toa ma le au pupu toa. O I kongu ai ma fua mai ai le whaupunga lea o le malo le whauli. Ia. So ma ria e le ia whai mama wainga I mea o ngā fo e ui au le whali tatou wa o ngā por Colombia le lupe fui po ese kou sisira mai. Kou sisira mai le ia le na jacket le asia matou por Colombia Samoa. Ai o I tonu la e maua mai ai kamanga fa mai e teri tonu le to tele o le au fuesina o le turu. O le kamale o le ku ngā whaukasi Samoa langa o tu whalanga mai au taalonga Samoa. Io ia sola ia po alo nga va fo kamala nga e alu alu ma lo le fauli le nga ar kamale e hir kanga kale fa ia le le fauli le va e le o le foi udi kusa wa ka wengi hi kai miole a hir ka kale ngo fo ma le udi ngor va
o ia mafua mai ai tatou vaogagana ga lea a e sili ke sili a e uli vaa e famai la atu ia oaoga pei o se mea ua leaga ma pei o se mea ua lelelei le uli vaa ae a kakou kausao a ma tatou ua tonu i lona uiga ma lona tino mai o le upu a leai la kamaga e uliulia mai akua le vaa ma faafoefoea ke le ala amu e feko ai masia kakou vaa ia oe la le tele na uli vaa ia onga koe faafiafia le o lo mafau koe faafiafia lo mafau io e ia foi sa ke le a foi se ngofo ua a lau mai le ku idunga ai ile tulanga ia faalofaga ma tuuga fautasi me langa ero lua fa mai ia le aualo a malole ia alole fauli ia o le fa malole na ia e ono le ona po ia ua kele ai nga va yo rungo ka vale me ua er nga kala ai ona mafuanga na fu mai ai ai fa talo fa joy le va nga le ia malole fauli balanga o le u fai ma fa malole o tele iso o se alo fanga iso o se faiva o a uma me e tautua ia le tudu e fai lango va malole fauli ele va nga le fiafi tautai ai ele lofa le anga le leio le tua ai o le deiva ngole fiafi ele tatou por kalambe foi ya ua mata lupe ale siri ese ole anga le leio le tua ele afio mai mali tala mai o au wo mapa anga mai ale tatou Blue TV male por kalambe ole tautai ya i le deiva nga foi o le fiafi o feale te mai mo mai ai feo yo le tala le lei mo tou fale tua au ona tofia le tua po missionale mai la tou ma lava nga luenga le tua fa talo fatu o folo fatu mo o to u mala vale nei vanga fiafi e le si post ngo fai ka wai manai ai o le famainga o le tala o kile lo e te me so mai runga ka news feed dar Facebook pengi page fo ie fa malo si au fa kirsiano kamba fo ile le famai e base page fo ka fa ka ka pe ele le tua malo si mo le tu e la kama e ke me so mai kamba ngai runga o vai tu ile si fa malo si au le na fai mai o tangata o le tua ele fe fina wa ile upu ma le afionga le atua oi a faiga e mai e lo ngofia o ka ka le ku e ke le fe finga o vale ai fe fa so ha o fo ko ka fi le ya mo ki ki ro ke le si fa nga fa pasi ai lunga au to fa tau le to ma nei fa nga upu mai ele fina o vale oi ai fe fa so ha share ele o le ase fa palangi o le finga o vali o le tusi me e por ale le fa palangi foi o le finga o vale i meio le alo fa perkangi le o le me foi o le argument wrongly o yeah you know it like le ko i di siro ai fa mai la ele o le fa fina o vale po le arguing in a negative way. Ile upu po le fionga le atua. Ai o le sharing. Fasoa. Tau sila nei lama ai sao le ai fai kaungir kuspa ia. O kai mi uma e tali ai ma fasoa. Tu le ifa aola il au farsa yo ma la kusi upu. Bo pi o kama nga kede ngo mai challenge le mala manga ma se sila fia ma se lo o le lifaola wa fo kamba ye fie fai ka ku singa kusi fo io kula fongo ma kusi fo ye ka ole o le tora le fa mai o kusia a mose e fie ra o fai ka manga o mai la ia le test time aki wai ai ko sila ngai kali le lifaola ele kai eva ia koe kau papa mai wo le wo Yesu no ele fa penga eva ai wala vala nga kali wala na sau no ngala kusi mer kusi pa ia e ke lo ai ele ava u ele ele so nga ke ia ile o kele ma tulo fa o pisi la ko ia luma ale me nga le ka ke vai ko kele wa mai fa pe tulo le ele afia fua ia au fai ngā ruenga fo i tangata totofi fa winga ole kele yor kamale o saul kai mingi ia pa pena wo fai finga wa inga fai finga unga ma ia
ta ilo ia tatia tu lava le na vaenga ia le whamsinonga ia le tangata kerisiano ma lana mantau au ia. O le matua, me personally, o le makua i o ka maka mawheu o ka kalinga, ka ke vai akunga. Ai sau waitu ai ngā mea o le whawhi naunga. Whawhi ngaunga fuai i a o ngā ma tūlanga whapena. Ai o le lele ia la aunga ina ia suia se o langa. O le whakauanga ia. A le suia se o langa. Mai maule kaimi. Ia. Sui mai lo ka o langa leanga sai ai. I se o langa kau mawhai lelei. E le se ako ai se swing. E whapena la mafuanga le no whaasoa le vaenga le pe awhia nei lau whamalo lau whainga luenga tofia le tua. Le ngai le whainga o fie o tō whaiva. Congratulations a big whamalo fo i e swinga tofia le Kalesi Assemblies au Samoa nei i Aukilani po sorry New Zealand. Ya nisi fo yo Kalesia o lo whaia po walata la tō sunga fono nisi fo mahe a swinga tofi. Ma lo fo lo sai ma lo le fa pale ya e fio yo le tala le lei o mai le o fa ka lo fa ma lo ya te o tolu o le tatou proclaimment e manga le fiafi ma lo le ona sai a lo fo ile tau ata o anga ngafi nana tou fa fonga fo ia ile kulanga wa ya ile alu le tatou proclaimment ma nisi fo yo tatou tala oto mai si o tatou wa tunu i Samoa ma le issue la le ma le tua mai fo o le lo loma o le vai aso fo i le aso valu lea to e tō lau ai le tūlanga o le apili fo i le lunga o le whamsinonga maua o le pei o le sunga ia Samuelu ma si ona whale tua o loka ina pea ma tūlanga whapena ai so o tuaila ia ma tu o le aso lusi furu lava ia o me o lai whaatūlanga mai ai ia le tō lau longa o le case lea mo lianga whaasanga i le whaipule, mo lianga whaasanga i siali i leo fa malolo, mo lianga i whaasanga i stasio tamaita i whaasalalau, ma nisi lava o mo lianga. Ia Samuelu ma si ona to olua e si vai. O le vaenga la le na. Ia o lea e ta oto lava i lango tonu, wha malolo fo i whawodono. E ei fo inisi o tātou information, so leo pu moni ma leo pu tino, pea no fia tu, o la ua ta oto atu ia o le whainga, o le tulafono. Na paua la le vaenga si o tātou tuli matanga wina. E le whapea wa umai i le whasoa i vaenga ia, e le ika ia. O le upu boni le nama le upu tautino, e le taitai o na maea ma uma, ia kako whasoa ma le tata longo ma le tu ia tua le proklame le tautai iai. E tu sai o le keisi le hit and run. No. Ai o le mafuanga o lo whata o tua, ilanga tātou te lima taitai na matau muli. Ia, ma se i tātou va ai tūlanga i ta oto mai ai unga o nei tō lau launga. E korua vaenga i e whakari, le whaatari e lua i tutupu masina le nei. Ia ma le tasi loa ia me. Ma le tōle fo e whaile ilo i longa o tarusanga na vatu sunga le li ilo ia o sa tūla i mo Samuelu ina i whaase e se tasi o tamaita i wha masino. O le ala e kau mawhai a fo o le fo e tā lia i si taimo le vaias o le masina le nei. Le ngata i lea o le apili lea na vatu Supreme Court poli wha masino o morunga. Le winga la utala. O lea la e mafuai, o na tātou whaatali teisi. Se ia toe mahe a tō laulonga nei. Ia o na toe a makamaka lea maua waitu. Ia le wha aua wina o nisi o tātou tala turi tau. E tusa lava o le mata upule nei, leanga o lesi fo i vaenga. Ia ua ono fia lava fo i ia, kulo wele ngā kia. Awa au tiro atu ma matau atu. O le tele o mea sa tala noa ina atu ma ufa soa e winga i le mata upule. La waka vai aku fo. Wa amakanga o iai pe o lai sosolo iai ia sa ili ngā leo. O tō mau mai. Mana tua fo i le amatanga lava i le aso le na maua ai Samuelu le na loka mai ai pena au mai e leo me le official loia. O ato woto e matala o porukala melena. Sa iai vae ngā sa o tala no atu ai. I tūlanga fo i le whawhewhenga i loe leo makulanga whapenga. Ma leo sa o le ofisa o le sunga i le ilo ia i fo i vaenga sa o fai atu ai. Pe leo i lalo le tūlafono, pe o no afia le tūlafono nisi o whainga whapena. Ioi, i se vaenga masalomia ai le iloa i le lo ia o le tūlanga o lo iei Samuelu. Ko mau mai. A le waru suakanga o le vakeli. A le ua toe iei se morianga po se tūlanga pe se tuua inga e whaasanga ngā i le loa society.
mai le komisina o leo ma tanga ruenga e whatatau i le sunga le loia mela lea le au te whaia duai ua le atu papo ele to te leo tatou le se tau whaapawhala te isi se tatou tuli matanga uma mai tau ngalu e peo le tala ia sale murianga po o fea o le ata o to mai ai walanga o le ke leo suinga ke kele leo le atu po mai le ngata i leo o loia mo le sunga ia Samuelu ai le ngata fo ilea ia o swinga o le ai loia walanga ma le tuala le wa se etu ona o le tūlanga wata o to mai ai nei le sunga ia langa ia po o fitulanga ia lono winga o le atelela se avanoa ele mawhaina to e tau a veina ia le case lea o le whaila ua whaatapena ni loia po o se loia e wha wa wina le tūlanga lea o le oto atu lava as we go along ai tatou tele yo lai nei nisi o vaenga foi e toe fa au o te toi fitu na tua le famurianga le aso soifua famole po uia te o le soifua le masino mati ala ngai o e hava te le tangata matu ai wo fiusi ainga le tau sa ili mai ia le tūlanga i sen ia le aso soifua famurianga le soifua le tina matua ia meresaini ka mulitau o pele ese Roma o famurianga malo faanga o le valu se fulu ma le lima o le tina peleina po le tina matua ia melesaini ese Roma ia moli atu lo faanga mai siau fanau to aiva mau grandchildren io e love from your nine children, grandchildren, great-grandchildren, and great-great-grandchildren. Wow. Maua uma ia generations e kolu I isi tina matua. May God grant you with many beautiful years of blessings. I love you so much, Mommy. From J. Harrington, Esther Ioane, Fafetai ese Roma, Janet ese Roma, Colleen le tulinga se noa. Colleen le tulinga se ngoa. Diego ese Roma, Ding ese Roma, Sungaya Reverend Eliu ese Roma, and Richard ese Roma. Olo whaanga nama whaamanuianga. Ia, mo oe le tina peleina. Palusuma lima o tausanga. Ia, whaupopo e whaamanuianga mai a asiata ma le tautai iae. Ia ili tautua le Blue TV. Mo oe le tina ma meresaini ile nei vaenga fo ele fiafi. Lo ke kau vai kuai. Ile sua fale e fai uma ia ile sita mai ta ile o Colin le tulinga seng noa. Kele lo peise so kanga o le tamai ta ile po se fo o la po se fai o se ona to lua. I si o matou ai ngai ia wa manu atele le mai ile fa manu yanga le. Alu ke vai ku ngala ngai ile sua o sua tasi le sua ta o si o matou ai ngai nai ili. America Samoa io ia tele mai lola ia o na sio antia pa mata ia ma sio matou ai ngale nai ili whatever foi na o ia ni sio tau sanga io ke la longa anga le ko e amaia wela ko I ke roa ule sie e sa valia ku le awala le nga ia le ia sunga ya Seiuli che Sapolu le uma mo se time fa tala no ngol program penge wo ola ku le American football le Hall of Fame. O te mana tua le accents le ale au America. American football. Nga mo voi fa pe be va nga ya lo fa ya fo ba ya football le au po. Ai family nga na malo fa nga ya o le proclame le Blue TV ba se ya mo el tina matua. Marisi fo yo lato waso soifua o famna tuina ile so o se faftai faptoi tato sponsors SMI ya I au kila dei ma tua fo ile tautua le o mo faina faila o ka nei ai piki Samoa ele nga tato ofisa I poru pole la lai poru ma sava piki ai ia o loa mo le fausia no mo malawa tulanga I farisa manisi o falea onga wa uma me fa pena e mawhaia o na whaatangi mai mawhtanga ia tunu I fafo ai te tongi atu I nā li tātou la le SMI I Mangeli. Pacific 40 wale talo for voucher, 5 te tele lau tautua ia Samoa, ia e tu sai o tātou vouchers tala o loa, ia e si tono si o tātou tiro.
Nagata fu le Pacific easy money transfer. Ya wa fu le la fu no tupe bali tala no tupe. Mo ainga I Samoa. Le Sanita Hotel fa afte tele ya aso fu yo aso fifia o le afata pena utatu lata ile ngato le sautina ya me ya wa uma fu ya le aso mliu fa ta pena fu mo le afori tau sanga sisinga fu o ai fia malanga I Samoa ya maratua le Sanita Hotel I songi yo so male mamero pati talavai le fare talavai ya ete mawai bo tu anga nata ka ba vi eka o mo nga kire ko fiero ese ya manis male tatou ColourShop I mata fele ya wa fo ile tautu ina le tatou tru one and only Tasi Market 5 te yatu sunga le fa fenga ya Reverend tole fo tu sai fo yo le tatou tautu le Tasi Market le tatou fa lo mai se le tatou la fo le o tala I mangele fa fa ngofie mo tatou I self o kilani ai wo manatu tau so ta le tūlanga peo le tala le langi malofi. Le tūlanga fo I olo ta oto mai ai le isu la lea le sunga ia pali pano moala. Ia male nupi fa male observer. Kako karangoa I o le triangle nga. O le chairman al nupi fa versus some of the management to afitu ila jou ale no pifa and station newspaper fasalau ia le ka nga kia nga ka ua ku ale nga ola e pese mata uma ai e uia e pe ona o fai atu o fai va fa tu sitala ta fa kula la ukala le o fai va fa tu sitala ia ia va nga ia la tote la fa ia wo ma wala le fa ka inga le la nga kasi le fa ka inga le makua ku ikele ama fei kai le wari ile o ko akele e fei kai le wari ya kia fai mai sale ka kaunga o mai Samuel so ko fetua mai tau me foi sa mo se fa ko ka le fa kai nga le la o ku pukongo I ngus pepa tulo ala observer ai la nga ese nga se fa ya tu la kala ya makua ele fa kasi ile observer o fa fie se la fa fie se fu it's just ioe wa kele fo inga sure ya le ngus pepa le tulanga fa I tu singa ia ai so kangola ko fa ke pala mo utango au ili e matau mai Samoa ai a ko fa male so ngai le wodi they refuse to understand o le usa ngo pango o informations ngai nga liki kua e o ai ko miki fa pale mengi o le kupi ele ai so la ko fe au kulo tato alu ngana fa fengo fie tu lo ta maliang ele ai so la to pawa malo si anga o se fe au ole ala va upo ki ku ye ele ai so la to malo si anga ela ko ke au mai ai just like that o ko mo mai lono winga ilalo fo I mapui puinga fa anu pi fa ono no nga tupe male Privacy Act o le fa ai loa inga fuo ka ngaka ia I lalo fa le tula fono makampangia e le ai fo I la se fe au e ave ai e liki kua I se fa le fa sala lau le pei fo I wau ngei ioi e le mafai lava nga fai ana ngā mea pe a fa apea o laita oto mai I policies a lea fa le fai ngā ruenga ma lea fa le fai ngā ruenga e mese lava meta o Privacy Act e le mafai ai o nga e disclosinga pe ki fa ai loa fa ala wa ikele le nga ile se me le leile alua o loan le farkupe ai or farkupe ave I le Blue TV fa mai fa sile sila o le loan asia ka 4 milion ai ele ai sa o e mo mai ele ma fai ngo walu o le ku ile no pifa pai sa loan no pifa ai uma oso le civil le sa mo observer publisher ilunga fa mai o le nga loan I asia ka 5 selau ele ma fai ai lua la vaenga e fato ama fai ai le nga sa ngo ai papari pa no mola which is wo manatu ole a fai ai le fato tu so issues e lua la vaenga nga sa ngo pali mola se ilonga e maua vaenga ia se kasi o vaenga ia fato ama fai mua ole court order se ilonga e mai se court order fo ilele e samangia mai ai pe le alisi upu le fa o nga fa esapina there you go
Se ilonga e mai se ko ora e sapina mai ai la ia vaenga ia. Kasi nga vaenga mua. Male vaenga longa lua e whaatanga ai na publish me ia. O le consent ale ona. O le consent ale ona. Le ale winga o le ngā mea, o le whaatanganga. Are ka ngaka le ngā alu whailanga loan, po le kampangi, po le whaala putuputonga le ngā o whaile loan. Se ilonga e a mai le lako i o enga mwhapea mai. Okay, Blue TV, ua mato i o ina. E publish loa, e kaukala loa asiaka makau makou, e kusi loa e va aina forasa makau makou. O kou mo mai. O consent. O mea ia, a kako ola e whaile le checklist ale issue lea ile vāore nupi wha ma Samoa Observer. Ngā la ko whaia, ngā maua se court order o ngei mea e ave kua information dia. No. Ngā maua se consent mai owners po kangaka ia ngā loan organizations e ko ongo ia. No. So ole are kali o le mea ngā. Ia wakaurua lang kongi i whamasingoga. Wakaunga moria. Fo i mai i le keisa Sam. Fo i mai le keisa Sam. Ele isau kulou, ele isau li mongi a maisanga tulo langa makaha upu ya hau. In fact, sa o reach out e sau e whaisanga kala. Wai hei ala utari tonunga. Anga sau le kaimira ngā e whaisanga kala. E iai ala ulangona ele o kekele le o le makaha upu leanga o Samoa. A malia alo la kuloko makali se fisidi. O uma foi. Yes. Koe foi mai la ia o ai nga approachinga le Blue TV. E iai le mori mau, o le mea nga vaai iai. O iai le mori mau, manguala, ele o se ngupi whale la vea i. Ele o se whale pasi, ele o se, o le hitan, o le kangaka renga la vea, ele ei langi policies, mangi mea fu ingai whapea, o le kakalesa vari nonga au wala, o le keisi lea. Pato le melo ke fia mana o e tau watu ia autou. O ai, o cases ngeisa, ei se whakanganga. Ia whafonga mai. La koe fai aku pea ai ui au umango upese pese aku ai pea maka se ka ku le awari wai ola wa tali tonu uma la langi o Samoa ai koe pa wai o awari ile feika langa foi they refused to accept the truth pole le truth for fai ngola unga wenga iyo o le truth nga nge ko ke musu accept o le fai ngola unga wenga wa foi ko ki lo fa maungi fai ngola unga wenga o ke le corrupt yes o ke le corrupt fa maungi fai ngola unga wenga le ala le wingo le na vainga muri kai inga o sau Samuel ku lo ka mo se sa o le checklist sa o fa ya le ngo ko lo ku even the minister of police I called him I call a ko e trace uma wa mo me Facebook pe fiang ya o miskola nga ave ya lo ki ngo Filipo au pa wa foi ngo manga o se I ai le e ai nga le fa karangoanga le anga ye o me ya le o mo mai kala le wori ia Te lea lengo fai aku, e makwa refuse ale wadi ia langa le sau kamale le fa mai o fa fawea, unga fa fawea uru melia. Fa mai anga oskanga ka keri siango. Ma uloku ma fai kaulkus pa ia, o ke le fa fawa se mea fa ale angai. Soli, tu lo sa mo ma fa, koe fa fo ia kua ukala. Kuno wa. Se makwa e confuse ke le mai tu lo that's why you fa ngale upure la wasa kuno wa. Kwa la wasa kere nga kala. E te leo, if you're smart enough, go through winga o kala. Ngo ovilia le komisinga, anga kali mai le komisinga. So maybe ke wale fire fa karwanga. Wa fa fonga la. So e trace la au call ako mga trace au kiriki nga langa le kiro kirikia. I call our Pau Filippo Longitino on that very day, probably 2 or 3 times. I even send a message. I still have it. O felangi me fa fau. O ala me fa fau ngai ko fa mai. Se kwa ko vai kele. Ko ke fia FBI ai ko ke IPO. O fia ko ke fia ave do te fai atu. Re wo fa ka ko fia so ngai fai la ukala. Nga fai le ya la checklist. Ina ua umana approach mai e kamala vale le fia fila vale. O fa tu la ia fa kali. O le foni maua oi. E sa o ai la mo mau e faisi I like it. Le wingola utala fa media perspective. Fa tangata fa sara lau ma le kanga ko le journalist e mau ke mala mai lang ona mako kiukinga. E sa no se mo mau fa pea nga over ai instead nga over alongo pe nga over kala. Ai nga over ai. Soli.
o le auno ngā le mako arena. That's gold. Le anga foi o le esu e mako le mea breaking news ai ma. Yes. Pe ko ke fai mai e ke le mako viewers ma. That is the core of our ngaruenga. Le anga o mako le media. Ai le fa pela nga sa ulo Samuel. Nga kailo i nga so i oi maso nga ngau e mai Samuel no langa he can't be bluffing me or bluffing our podcast. Na lai lona u fai le kama. Le o fai akula o mo le mau a mana o me fot fam sino ngau tell what to fai mo le mau it's the same mo le mau le suia. Nga lai ngau fai aku o ke fa kali o ke ko ke back ya oi. Le nga ye ngai ke fongi e fie fai o le winga ngala o kalang fai. So o vili solo. So o vili. Ioi. Le nga lai loa o vili. Iu e vili. O le komesinga o leo nga mua ia ele ka peka ele fia kali mai ele fia karangoa mai. Le ala ua kou fei ka ngei. Ai ai lo ka ko nga anga kou karangoa mai le amakanga mai kai mingo reach out ko ai mako fa pia mai e awale o yese code order o yese me fa pegi. Se mangu ele la se me karangoa inga. Le anga according to policies ma me fa penga. Pekai. You've ignored. Le nga o fa ngale upu you've ignored lo fiong kom singa pa feke mo le po e makamaka mai mo mai. You've ignored le nga ngo ai ku nga you've seen it. Yes. You've seen wa me ya elo profile la ka fonga le lalo e si ninga message. Ai le ya ma sa respond back. Nga mafu ai loa nga ovilia le mingiska. O ia le mingisa fa walo. Ioi. Ai o ke le vilia le mingiska ile between or komesinga o ke le vilia le mingiska sa o vilia la loia le Blue TV o le fau kuanga le ngai le loia ngo merkasi nga mai ai o ke fa kai o le o confirm mai le case le o confirm le fau kuanga ina o reach out ta kuila loia po le loia when I say my loia o le loia company inga o reach out fa mai le fau tuanga kango mua e su e sa mo po o yai se va ngai suppress le upunga reng ofa nga ku. Le saunga konga su e sa moa. Vili le mingiska o leo le nga o la tau e au mai ai le vaenga le. Male fam singonga. Vili po o yai se ora e suppressai o nga kalangoa inga. Public le maka upu lea. E mo mela o ko ia le au ri au fia fai mafaufaunga ma le assumption. Wa o me assumption mea ngai ko ke faia. E fa mai ngo ufa faua. No, that you're assuming. A ole ke kalango aku fact. O malo o fa matala tu lawyer fa mai le ai ma se ilanga perspective as a lawyer. Ele ai se a fa inga lenga o case nga pe wa fu pe falling mai it's out in the air in the public. They are looking for some new witness. O vilia loinga ma le fionga minister ya fa walo. E mori mau fa walo e le ma fainga tina inga le fionga mingi skala o kala le ko fa sa o vili o ia le so se mori mulia sa officialing ia mo fa makala ka mai ngo ya sem pla le fie sau officia fa mai sa nga fa walo e le ai se suppression le se me o fa sa ai paule mea a fie sau ka male lunga fa ali mai yong foringa a mai umalonga ngo a ko wala ngai fie se lau se mi kongo Samoa. Ai o foi nga ilafi wa a fa pongi sa foringa remember o suggestion nga o ele ke fai mai nga o fa wa no o nga o suggestion nga lai fa fonga mingiska na o fa ya to honorable e ye le va nga le te fie fa ya to le fa nga fa tal no nga o nga waru lo ma fa le safety or kama no fa tu le o le te tau mo fai o ka kopia la le sky dia la ka mo fonki io e to risi la nga fo ku risi nga mo fa ka nga ka le ai pe nga le audio. No mana tu le fa ko inga sky fo le fai mai ele 60 minutes o le blur forwarding ai fa sa ngale audio no suggesting al idea nga from my media side of things ai kali mai mingiska asiata au la vale la kiki nga meaning le sa fo sa nga au la vale pe mo ia nga menga fai ai e mai le fa ka nga show wa yong forwarding le consent la le ke pisa guai consent a ol mele wali ki ko lo ni am fa sala la wel observer e no consent no order o ko mo mai la o fa la kala mai ele tu ke se compare me ya nga mo o ko le haters ku ke le fia
Le la wa uma ngai. Ele account center Samuelu anga nga uma. Warkala le mingska ike uanga nga fori nga e fai mela nga muri mau e mingo yei ka ngaka. Nga ko su e akule walafi moi. Ya nga sa ungi role asiata e ke sa we amole mama fole melia. Por sa uanga ko nguaranga. Aku usesiku Fawalo was looking out for the media people. Yes. He was looking out for me as well and for the Lenga fo mo kelango governments of the day. You know, I agree. E ka ngala ngalango governments of the day. Afu nga look out to my eleming iska nga uma o ko evilia Samuelu o fa pea. E ke ioe mai fa halio foringa. Ele uma kula kala me Samuelu. Ioe asiata o tele fefe o tele pala ai fa lo fai le video ko langa o kele lo fai nga se o ko finge o punga fai merkama kele lo em fai lang so swangi melo ko finge fa yes pa wanga me ke mga oi longa lua em fai nga fai lo uma lo swa fa to mo lo fai ulanga kele mau sem fa mai ioe asiata fa nga uma me nga fa mo le o kele ko fefe o kele ko pala ai uma lo nga mare e aloa fe siringia lo mar mako puli o mea le o kapenga yai bla 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 bla. Can we air it? Give my lo mar green light air. Ngala. Ale ko ki o lava ka vange me fa feika fuaka ngaka me fa feika me fa mai o ka ngola langa ai. Sole. Ya la langa o nga account center kama. O reach out to lo ya li mongi the very same day. Ke longa umale ai o vili ya li mongi la fiafi. O fa yaku ke lowa e langonga mai ar kala mua nga le pule nga kali mai afa mai sole e feri wa vevesi a ko le mori mawale ile nga fa kan nga faku. That's why you will reach out to kulo sunga le li fai pule e lua side of the story va vele mangai o le fai ngola kanga ruenga pa lengi o va ku e lua side of the story ai malie mai e ke maliu mai pe ke fio mai la fio nga ile fai pule kai hao I'll give you the airtime tomorrow. Mawaso wa vangoa ke sausei, fai sau wanga. Ia e kali fo ipo le ha sau wanga winga ia ko inga. Pekai. Ole. Wa saule message le ngo ko lunga. Pa mole fa mali asiata. Ia fa ko winga wela ulo ia ele mafai ngo ko kala ngo le melea. I lunga iyo. Ai muri yang e pele umar ngava ya so awa e mai lunga i le fale lale i oi Australia. O ingala nga makai longo o questioninga le integrity mar fa maong yo limong. Samoa o inga. Le nga pelo mai ya kia wele saurungo ora pokalame. Ma fai mai wa fa sa le loya. A fai la fa sa loya. That goes to any other media. Ai muri ange. Wa e sa ngo mai e por weekend nga por sanga wa e sa mai fa mai ya. Ai le ai so wanga nga fa pe ka fa masia si ma fa luma ma. O lo wanga nga mongi fa sala lau. O ke focus ile issue o le ale issue. E le o le lau amangu al fa amuri aku o le la vea or kamare nga la vea vaikeli. Le nga le ua ile mori mau. E ui nga le ikari kongui nga leo. Ai amailoa lai lunga ya mako le media walanga o le kele o issue ye sau nge vai nge ka ye kaloka. Po ka ye le fa nga inga leo la ko mori mau. E ala wa muri yang e wa dismiss e kusala pe o e kalango publicly. But that's their own opinion. Alangala o le issue le it's a separate thing. Ele ifaya se unga. Ua koe maio io ala u vange nga ku ngor mele u teilo o le manino malama ya ila to we malama. Ai fa amali e ku ila u fafonga. O mana to avatu. Se ko e avaku ila wali ie mai sare le fia milion e le pisa mai. Le ala no fa to foi la ulu itu lo fafonga Samoa. Le la wa o la mer nga le nga fa mai fa lo ia ila u peki mo foi ngale. Ba ku le account lo ia ma ko lo ia. Ai o su el mele le pe mo yo limongi mantua ele se me ka ke peki ai inga me ku lo fa vale o le maliu ai peki ale la wa e sa we ke su e o fa mo e le la fa yatu le la va ku le ai malia mai ngoro o ke ya fa ye ku ro ku sia lo ia va tu ma le bank account deposit mai e tonu mo ko lima se la wa fer mele nga fa ku
Am failanga deposit mai le afa o le lua se lau afi, lua se lau a lima sefulu afi. Deposit mai kongo le account le matou loia, po la loia. Na o avatua lo le ia o ele mele nga mai SMI o le consent. Consent a kwai oi. E te alu. E so e o mai fo a fi alu sa kaua le menga ufanga wai. Alu o sa kaua su e ai. Alu fa fanga alu mo ko kua po ko sivi alu i su e fa ko sanga i o po ko so fo fa ko sanga nga fa fanga wa u lo fa fo ngala ku alu i pesenga alu PPO o ma mona. So e o mai fo alu ya o e le se mela o fer wa o ele la e fia kama a mala o fia fa fia potole fa. Alu ia ai transfer al kupe pe akele o kupe. A fai ele ma fai ona e fai. And I mean this. Mongi ala ukala. A fai ele ma fai nga e fai ele o fale o fai kua ya ki o ila ngai se mela ula ko e fuka ki o. Wa fai ula ka ki o rua me ye yo lo o ko nga usia o nga walofa. O lo nga walofa mfa ki anga mea. Polo wala kui o ko ka penga pengangi ko me ko kia e fai ngi ko kangi fa lilo lilo ka fia ya. A sili lo walo ya le fai. Ola utala na. Se a fa pela ele ma fai nga e fai ya. Ngo fa ku rolo ya o e kala fo e fai ya so ku o le fai poiponga. A fa pele sa utala to e fai ya. O forever hold your horse. O yo o le horse fo pole peace. Hold your horse forever. Kaki aku le challenge. Ta toto malolonga a foi mai, foi va eselo pepe. Ole a sei fatala no mua. Ia le Champini football. Sunga ya Seiuli, Tasi Sapolu. Ya ile dei vanga foi ole afiafi. Pe ta toto malolonga. Io foi mai lai. Ma le sila vai. Anga o ke fia hadu e o molo fel va karanga matis. Mar sunga Seiuli. O waru le poel va le ke ri Hong Kong. E umalonga fai o le por vale lu kali Hong Kong se umala sui mai la o fu sa ro malolonga wole se fai mai lo o fu le la o fu ke ru ma i Hong Kong io la ngor ma nga le la wa lu promote mai Blue TV i o i Hong Kong u ya lo mo i kala ya pe mai ata to fa salong fa business ni Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele i si o tātou o turu i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te maua o malawa i le unanga a le SMI i Mangele. Pe te asesi atu ila na tutu atu si o le faso mle fitu Rainy Drive e Mangele. Pe whaso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. Telefoni o lua tasi valulu o lima i wha. O lua tasi valulu o lima i wha. Whaongāle tutu o le PacificEzy le masina atoa Aperila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lau tāna o saunia mo ana paanga.
e lua se fulfailonga mo Samoa, lua se fulfailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu i vai aso te tasi. O lo whanga solo pele whapitoa na o le lima tala e tongi e lafo i le tupe whaonga i le PacificEzy mobile app. O lo avano fo i le direct transfer lafo i o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varselau o tasi ono mo se la la lata atu i oi pe asiasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele PacificEzy o la paanga mo tupe whaamo moni Samoa. No! Ei, uma que esposa. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Ango. Soli. Ora me ke manga o ruku ki ama ka prokala meri e ko viri mai. Olha se como. Se mas não tá falando chama se tá. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala me o ke umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia, o mole. Fa me singa me se fa ka singa me ia mole manga. E fa ro le mai o se o kari. Elingi me fa ova por me ro lo ko ova yung. Ioi, ale la top up ko la ki ro fai mai or me fai online e va be ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma ero ka mai ka ko next to nga ufa pa wa uma ko mara ko maka mai. Fa ngai la unga ngale Pacific 40. Mal talo fa ba. Wai lo. Ya boleh. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show le fai la ko fa lo lo. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa ba. Six. Stay lo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O wha whaingo fia i nei nisi o nanga e pei o wha ataunga. Pili, o ka o ngā ruenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo wha o ngā inai le taha lofa voucher. O te toe whawhilo ia turi toe taliu mo proklame de rivanga o lea fiafi. E peora ufa ia tui le taibi ua whano Samoa, ia ua whaiva ese fo ilo pepe le rivanga o lea fiafi le tātou proklame o le Tautai iai. Ma le maruia e lunga o le tātou Moana TV po le Blue TV. I le rivanga fo o lea fiafi o te fiafi e whailo atu. O le ua mawale mawhisa o ta inga, ia ma le tamali i longa fo i oi. O le talonga laka pifa Amerika po le NFL le football. Ia e masangela ma ko wie ke le inga o ka alo i Amerika o kuila o Hawaii. Ia ai o le a fai e tele i manino tele na ona e whaafofonga i tala anga o le neita mali. Ia ma e mo o se kaimi o se aso e ke fia sila ma e whaafofonga i sina vahenga o lana talatalanga. Ia o te whiwhi e whailo atolo mo ma fisa o ta inga ma le sunga le Seiuli le mali e toa. Jesse Sapolu. Ia, tu ina sao lava mai i lau whanua o le 49ers. O pea o LA le iai. Sunga le Seiuli. Ia, ai ua lau i loa fo i le rei tamari i e wha ana siamu pini i oe. Football Championship. Ia, i Amerika, le talonga la kapifa Amerika. Ia, manisi o ia fo i o le founder o le Polynesian Football Hall of Fame. Te tono la foi o le malo tele o lo fata amilo foi proklame wai longa foi malona sao foi i le amatalia o le Pacific Hall of Fame i New Zealand ya o te ronei o te fifia failo atu mo whaafilai fio mai amatala mai o aolo sunga Seiuli le mali e toa Jesse Sapolu lungo le proklame le tautai ia e maasiata le nei vaenga o le fiafi ma lore soifua manuia Ia malor soifua maua male lange maada o fionga asiata a mai se foi le Blue TV ia mo le proklama le Tautai iai o tatu o tunu ia mori atu le nganga whaatalofa mai nei fo i California America nei pa ia mo le malu le tatu o tunu o lo whai na whaafonga mai le tata tanoanga ia e si lava le inga i le tua mori ai lau whanga ai whaaftai no lo nanga lei ono leo whai ona
ta wheloa I lunga o lea, ia ai po lunga fo I o le TV, ia ai whaftai fo I le atua o no mola manoa tātou te wheloa ma tātou masani ai I le Pacific Rugby Hall of Fame sa alo atu iai ia Sir Michael Jones ia samai o la audia male toa. I la tau fui tau whainga ia vi ia le tua na mo fo siava noa e so niai na uso o na tu vai o tatou lalangi. A wal tau aveina o le ngol tatou atunu. Io e malo whaawetai o se whaamanuianga lava fo I lo nei tangata e ngata fo I leo suka le lo ia sa manto luantu. Ia po le tau wha fo I le swafa. Sia tati na e vai. Ia manisi lava fo I o alo matama whanau o le tatou atunu o iau te ronei. Sa mau fo I le ava noa I le ngata o le potonu o le Hall of Fame. Le Pacifica mo le unu I taimi. Ia o aso fo I o le vai aso antoa fo I ma le weekend le sa o tau pale whianga iei. Ia e mai ufo I leanga le leo le tua I nei mea ofiso o ta inga ia ma feilo inga awa le sa ka ko ngei le long weekend. Ia le ua ta si utila maunu la. Ia ele nei vaenga o le fiafi. O le naua inga I lo malo kele a le au ki ngofo ku ngei au te ron nei. Uyo le malo le malanga manuia I lo la tau I le ea. Malo la tau I le vasa. Ia o le uta tau to e feilo I manga fitau o le soifua. Sa au fai loa I le porkalame o le sports tala noa nafi. O le talia se tafiso o ta inga I lunga o le tatou sports tala noa peita. Ia ona ua leo nga tasi le futia ma le umele I tūlanga o le fisuia inga o taimi. Ia ma to ai tau nuu foi. Ia ua le nati I fua le tūlanga o lau fai ngā malanga. Ai whaavitai I le atua. Le ua whai ona maua le nei pāanga noa ma le nei lau lau. Ia ta ua te whaasoa ai foi. Inisi foi o vaenga sa ka karakara ngoai. Ia ua manatu foi. Ia te tau foi ona whaasoa na inisi o maangai o ngai inisi o saunuanga. Ia ma me foi na la sia le soifuanga manisi o matatia. Ia ua fo ile whaafongausia si o tātou. Tino uio lea. O a mai le tau ia te autou ma le toi tali watu le uto ma siau wharetua lau sunga le Seiuli. O a mai le malo tele ma tūlanga fo ile stete o lo tau no pia ima le toi whiloa ia manisi o le whanau. Ia whaftai o leo lo o mana ia le tau. Watu a fo ile talainga. Asiata o lo mana ia le tau ele SS teleama o tau. Ia nei de California ia ana pe na esi le fio America me tele ia isi state of America o malulu terminei a mato ia nei California ia le tau no mai pule lo fale tu ele ese tele ma le tulanga na ia il tau ina I Aukilani a fa ile tu o tau no mai manuia ia le a fo ital no a fo il matango fio tato filo inga ia mai se ia le tau whainga o le tātou Pacifica Rugby Hall of Fame. Malo whaptai yo vi ele ngale le yo le tua. Ia, ere manatu. O ke musa me mau atua le si vaenga o le teimi le anga o jelo fo ufia nau le atunu. Ia, se I whailo le lupe mua ma whailo fo I le seunga. Tūlanga fo I o le tā whaatalitara noanga. Ua leva o na whaafufonga ma lau vivilu. Tulau Samoa. Ia, I lau swafa. Tulau li swafa Seiuli pa Jesse Sapolu tūlanga. O tā alonga whaavao malo le lakapi wha Amerika. Ia, a o leala ua toʻatele, ua sila mai. E uia ua peo le tala le upenga o pili ua tautau ai whangota. Ia, ua maea ua kaukau mea whai pelea ka maloa. A o loo ngalue pea ia tūlanga I le atina ina o alo whanau. Ai sei whai singa usau nguanga. Ona makuale lei o lau wha Samoa, ka amaka kuai lau sunga se yuru matua ma whake ia ma kou ili tātou wha soa le weekend. E ma ke o mai fo I male sunga le loia ia sia tatina. Nga ole kau fai kiro fai fo ile sasalu o kongi mangangu ke kele nga kau ka penga. Ai tatou tala noa. So le po ko kalango le fongo makai fo I lau lafo lafo. O fea tonu e walanga fa pia nisi na e soifuane la vai le mado tele America ia po America Samoa po Hawaii fo. O le ase so tanga o se tupuanga fo I o lau sunga wha mole tauna amatai le ta whaatatara noanga I lo whaasino manga. Ia whaftai o usa u whanau le nu o toa mua I le tu malo whaleata ina ua whaiwhi awa I o matua. Ia na ua onga mele ina le tūlanga lua ina le onga I saina. Pitunu o saina ia onga ia se ia na yo tu fa fine ilo tu fine na onga Samoa College
Ia te ua mai o mātua e tā whao mai nisi fo i o ainga as early as 1964. Nga fo e tulero mātua o tausanga tasiva fitu o whape le a ina ua whamāwai mai to amua o le a matou a mu mai nei Amerika e so manuia fo le ngata manuia whaalainga ia manuia whaaonga me whapena ia no sa wai le ato lelo sfu tausanga tu sa la wa lima sfu tolu tausanga talu no fo Amerika ia o talana tangata hoi ele masania o fa peo o le vai ia o TV nei mo tausanga o ma fai fo interview ia fa petania fa peo o le fa Samoa o no le fa tonu lot teino to nai ma teine e fai e filo inga tali ai malo e kale sienga luene yo matua me fa pena ele ingalo fa Samoa e te le tangata o mai e o mai matua tu ya o le fa Samoa never laughing ta ya o no la ngaluenga ia le o tos fuiva tausanga o whainga luenga 49ers e sulima tamtaalo ma luas fulfade la alo le o te whainga luenga i luma le office and medical administration ia ngangua ia sa uma ai le mwhaina ngalo lau talenga siata ai le mwhaina ngalo na ia wai ia mai siar taimin whamunuina il toina ia ma le toina ua atu i Samoa ele ave mama ina te le ave mama ina fa lo toi ele va pe ele ala fo mai na sawele no fo America ma la fia me va pena ia le vola o faia uma tu so faia fa matua o matou ye o a fo ia lo fa na o ta alo i collision fa professor ine ia taua le va ai mai fo le tu no o tom faia o tu matou malanga me va pena e o foi la ele Tautai du mo alum whanau e pe a whai camps ma me whapena ia o ngai Samoa ia e tā ua le loa le tātou ngana ia le tu so le talana o au no laka pi mai a i pulu hoi e polo la au hoi e aso la titi tu so laka pi al talonga mo talo ai le yo man mato ai ngai ne Mahalo whawhitai. Le ai lao leo manino na manitore vai mika fua la Amerika ia ma kukuila ma wa ia le yo o le tamatau manava a Samoa sifo manto foi ia o wa tele wala ngai tele a o tangata ia o le la ia ai o se mita pitanga foi la le mo tatou me se foi o tatou atu no ia e ge uso atu tuila ma Amerika sa o ma Samoa ia ai whawhitai foi o le ua sira fia i tangata le ai lao le tanu ai i toa muari i le toa mua ia wala ngor fa uminga ngaro so fosi o tau se taimi tato e fo i mai wa talinga fia longo le tunu u lau sau noanga i le enga fo i o mamalu mar swafa a Seiuli e tapa u fasina ai ole anta fa nga solo tu pele tu o le ale taimi sa ina o tau ai tau nu i Amerika po o le malo tele o le ale taimi o lo soifuanga na amataina e tau tilo okay pe ia o le laka pifa Amerika e kau mo wailu mangai a oi fo ina tau a fo i lo tino ma walunga pe sa e tali toruina fo e ongo tala fea unga pe match up lo tino ma yetu inga ta longa ina ua to ai tau nu atu i Amerika sa iringa manuia ia fa taimo si ai family atu asiata ta fuelo so langa e teimi fa me mato ainga e tauna tau tangata ia roots ma meo te o maina e o matua wa o toa mono whana wai ona sa whai matua ia o se tama ia o sa tol paisa bai o vai e ona pito ia o vai ala ia au Sapolu i vai ala ia o se tinao sa pali ia o lesi ona i tu o lufi ia o falevao ma ua fato Isa no na ia roots o na yo matua ia mo tu ama matua na yo matua ia au se tinala no fa na yo senga ona o sa mai ai ngo fai fea sa fai fea we no matua yo senga na fa
sa whana welo tina lela la ki e le mau o le visa o te maiti polo sa i Amerika. Tōna whana au se o tina e manua. Ai o taimi o mai i Amerika 19 iwa fitu o 1970. To i lei ase la kapiwa Britania. Tu sa nga ta'alonga le basketball, ia mal ta'alonga la le o football fa Amerika. Ia sa huam tua i le iloa nanu ato foile fa fonga angal tato tunu. O le taimi la alwe le aunga la sumo mua pe tangi hoile le ilota fefe. Ntua i le iloa se fa inglisi po se nanu. Ia o ta'alonga la hoile le wa amata nei no mato ta'along tamiti palangi tamiti meuri. Wa amata ina iloa e fiorolo hoile o ta'alo pe amata no iloa basketball ma mela le football fa Amerika. Wa amata e ona whaawo ina o e tamiti i nei Amerika. Ia ma vave fo ina na pick up le nanu. Wa nawa i taimi ia le e ula ia tangata hoi e nai o tō whawhine fo i. Ia so mato la iti o no le o le NFL fa profes. Ele mfaiana ngalon fa manatu mai na yo tu fa fine se o nanu ila so mato o laifo o le langana sa fa nga ta ho ila taimilna. O le tau le ainta miti mai polu sa la kapi fa Britania le inisio tato mai sa mo sifo wa taimina sa ta wa tato o Western Samoa. Ya, mali. Ya, tu sa la e fa pena e o lola wo no wa e atu lunga le universite mo wa e atu lunga le NFL e fa pena fu ile le ta uno o pe o fo ya tu ila ma fa pel tama te Sapolu e sa mai polu sa wa ia o sa wa lu polu a aso nei e la o ta umata to Samoa wa ya level la wo o le Polynesian Football Hall of Fame wo pe ya fu nai tamatonga ia mau te ngā lua whātasi o uso me whapena. Ia whapena hui lan wha moe le Pacifica Rugby Hall of Fame. Al tūlanga na, so when I look back on it, we've come a long ways i mena o le sauele o iloa nanu ia ma le evolving o le relationship o mātou ma nai tama ia o le Pacifica mau te ngā lua i nei. Malo whawhetai. Ele ila li ele se fa ala la utala o le matua ante le au wa i te tonu o sio tātou watunu. Ale la peu ke fia pe ke li lifa ku kama fasa vai. Io e pe tele atu oe. E kere mai e wai kara le u polu e lu mor ka ko por kala mel tautai ele le fia. Ale ngala ele se la utala. E matua ia ka uinga a sau cha to le pai ele e fai nga tale io e fai nga ka kele ia le fale iva ma le fale matautu io le anga o le moa au tau e o le moa au kasi o le moku ka maloa ele ila o laito tonu ala o louto to malotino ia fa manu yanga fa loto I fale e o ile anga no malanga fua ia e fale matautu fo ina ia sa to le pai mo na tu te tele ia o le moa au ia aku mai fo isa papali ia o le rua ia fio anga Santa Lia le fa kerisiano du tono la tu ia no winga la e o nga kasi ai la ia le malosi fa ale anga no fa warrior fo le ia male malosi anga fa le tala le ia atu fo I manua maulo senga ia o ia o le fio nga le tu lo senga va tu fo ia to o mai na tausi le male lenga ia ai fa talo fa tu ai le nei vanga le via fima wa mata lupe fo I fa fonga maua la tu o le ala le tūlanga fo le tai ai le tūlanga wa onga ma o le se vai tau o le ao lo soifuanga nga makwa e ingalesi ai loa la fa mo I loa la kapifa Amerika wa le wa pe wa ai o le se vai panoa po se fia fo yo tausanga o e tau manatua na I fo I lo se mangaku wa pe o le ai la mama dad o wa la le o le fa mo I loa le alu kamale e vai na sa no le vang Mari oi nei I Amerika o le laka pi po o tālonga. E mawhaina mo wai o skolsi pe te alua le kolisi po le universite, it's tied into education. Ina ua sfulu lima o tausanga. Ua amataona o umi fo vatule le whafonga angalatunu. O lo sfulu ono o tausanga e amatalona o mai a universite
e tal no mai a upe e mo me yo scholarship o fa pe ia o nga fo ye te va ye mata o ta alo mal TV e o fa pe ale aila o le la e pe ia mo ir mere o ele la ma ul man wi o te alo ia o nga ia wa university nei e pe a male ta i luas fu di ma fel tau sangal me a o ngal ta mai titi na mai ten ia e matua i le mawhai e o mātuana ta tongi le fraction o nātua i ngā pili e tu sala o le ta alonga le no ulo e le ila e mawele ua manoa e mwhai eno ua o ngari university ai li mawhau an whapalo fesa nā taimi o na me hui le leo se mea ma mao ilo ta mawhau e te o ia o le sfuru lima lau tau sanga wa matanena o mai mau kodisi e tal no mai ia o lok ta maa ia pau alo ta mala o lona ia ma fo foma ele tai sau mata ia ta alo ele mai mo te se tai ni ono o lo ta ma fa pe ele fan sau ta po ia ta longa ai tu ta longa ta me ti fana o le kalesia e va pe na no mana no o lo lai no mai kolis wa amata foi lan tal no e tanga tal o lo tu il toin a pe ese o lo wa tali le la mo o scholarship ma to fa longo le o mai ia ole me tai mo na na sili melto ina ya upe e mo ia nei tala te fa longo ai le me e fa pena lo o lang i lo o mai e fa mo na yo matua ia tanga tole kalesia ona o la ona filia yo nga wen tu se fa pena telefoi la ta mai kilo tai minei o leo we ta me fo yo mental issues fo yo fa pe o le leo atu matua support ia ta longa ala tu ala te no famo ata pe uma fo pe uma fo i o matua ele lack of support ona ele fa pe o le alo lofa a le alo lofa fa sa mo ho le silia tu ya la u le va ai me le kalesia la alo lofa tu fa na o le kalesia me va pena ia a te o fa longo to ina le o mai kolis ia na amata lole na atu o le ngata na atu kolisi le o ngai va ia a o mai do la il mato fale e fia fono na yo matua i scholarship ia o maua ia ina na amata ina na i lo to ina o le ila e mo manu yo se o te i tal ma le futo pa lo fa fetai ia ole fa sa mo mongi anga kusa ole ka pu ai fa sa mo mongi anga sa hard ya foi dele e uma ya la ile mento inka ko ma fa ala nga we already baka ko lo ele ai e ma fa ma tu e foi ile si me fa siria ku ia ipe kai fa pengale o kala kusi ele popole le tu lo na lo pele to tasi sa popole ko kele la fuma moi kasi malo ole ale taimi mo malanga o le te mata watu fo le fai matu watu runga ia tau sanga fo e fa sa champagne ia ono le tate ole ale taimi mo sa mo wailo wa no ai te tonu ole professional football fo ile America i te tonu o 49ers ia po le au fo ile sa mo lava ma wailo kon kala ke pe isi au sa ia ole fo ile taimi mo sa ma waile fa mo yanga mai ta alo ile ta alonga ilona level mo lunga i tonu America ia fa tai o nei America e le fa pe fo la le te alu le au te fia alu ia e le process e piki e mato e el fa solonga e le mfana e tu i fodunga e alu e fa solo i au lan pito i vai ai le tau sanga mua fili la tomatin fa solo mai le la ai lo tau sanga fa le university tu sa wo su tasi o tau sanga wa amatana mo mai tu si au fa pe o le va vai just Sapolu o le mo te va vai atu keep up the good work ia am to le lo apo po ile au le apikia ia le aso fa to e fai me ma to ka o le draft le fai nei ia il masina nei il nei tau sanga ia aso nai le ilai mal TV le draft telefoni mai o e ta o mai le o piki o me va pena ia te u alo wo ana lata ina umale draft ai mo mai la telefoni mai 49ers la wo pikia ile tau sanga la ia Tasi va ma todo tu solo tau sanga mo mona tonu le fa professor
Ia, I nā taimi e loa uma tangata ho ia ai au whaprofesa o manuia nā to ainga. Ei. Ia, e whapena le ia o nā i o mātua pe ia no talanoa atu. I le ango tele mai ai mo ia lai whai atu i tangata ho ia a la ua ia o le tautua ngā lua ngā le tua ia. Nā o hoi lai na maua na ua saingi la u kong kalake mua. Ia na o saurole a mai ele tupe. Ia mafo ile le alo ta mana o lai foi Samoa. Pati avel tupe le whata westo ta avale le lei. Ia awane o whaalonga atu o toi leanga mani ta avale. Ia watu tupe alulo ta mafu. Vai lua le tupe whata wel ta avale whaale le lei. Mai le si afo tupe whaiesi mea. E whaiesi. E whapena. Ia. E tu so ole tupu. Angale na ina ua o a ina leva o tausanga tono ole whapolofesa le NFL ma maua ian manui o si mato ainga, but ole 1983 alo tausanga momu. Uli tai aifo o 1998. Wow. Ole sfulima tausanga o talo i tono le whapolofesa. Seiuli, ole ula wa ita ua le vaenga lea ole urua i keimi wa saingera u kong kalake. Au te langona ole sa na ona va aifuile le me peo ni tupe i mawhauwhaunga. A lea o se taimi mua le pei la va ai mo ia iloa i le sele. Ma tu rava pena, wai pei e se ale dream mane ma le real money. O lea la ua sang, a fa pe ma whaiona e tau tala mai sina vaenga. A wai tau fa atu saila o fisili lea i nao na po ma nei taimi wa iai kupe wa saingi ai kong karake amaka. E whaina tau wha atai fia singa o mea nga amaka ai lau kong kalake mo le urua taimi la vaile. Ina ua saini oe a o le ase la ngona na tupu ifo inga ua ai ngei whaingu mela wa kele le mau whaingu mela wa kakia mai. E whaina sa unor vangale. E whaftai, ia te mua ien mea ta o signing bonus. Aile i saingia ni au kong kalake pet lua le tolu tausang. Ien mea ka o signing bonus o chaki mua na mai o ilo lima. Yeah, Malus Fuldima fell signing bonus in 1983, which is a lot of money in 1983. Yeah. Yes. Was that Mapo yet coming? Was that Babsalao must fell Marco coming? But 85, you te vai atu ile pepo ile mumela le lungosia, sepe maniti o tatino ila ta vai atu ye. Ano tai loa fo il taimilna. E se alma na yo le valuli ma fela tu si mai. Ese foi le ango le tolu fundi ma fele tipi malo la tax. Right off the bat. There's a way yo e fa pedale o langa inde. Ya ol tupela na la matanga no. Ya na yo matua ya na si le fia. Ma wale lo for fe au a tele na vai taibia. Mo se aferi ma se laulu ma si na le lua fe to ma na ya. No so wala ia lele ia na faile matolo tu na yo matua fa tai fo ina fa manu yang ile na vai ta fa tu sa tu lai e tu pe termina umai no ta ia fa pena le lungo le lang ia fa tu sa ho lai tu pe ta mai mo termina e matua ile fa tu sa ina ma manu ia ia long fa na wo ale policia bo long fa na wo ta tu Malo fa vitai di elenga leo letu. O lela ua wala kong kalake le 49 so le mata ua tu le valu lima o tau so le valu fa tau sanga le na so. Ai ko siam pingi. O le ase tu langa na e lua tu tonu o ia le 49ers. O le ase tau mo fainga 49ers la vai e longa history. Ai mo faina e tau tala mai la le next year la le ai e golden boy ai rofo ia o le pe fo wa kula usaingi ai siam pingi mo taimi mua i le valufa. Faina tau fa so mai i le vaenga male ma tati ana usia fo i tau au. O le history of the 49ers. A mata mea le 1940s e le champagne. O le lato champagne mua o le tasi iwa malu tasi. Out of nowhere. E le va pe hore na malo si 49er i loa tangata le o lata mai asa wa champagne. Sa leanga a te iau fo se in champagne in 1981. 1982 to fo ial 49ers i le leanga na iai. Ai o mai lo matou 1983. Lo to sanga mua la. Ngā o mako semi-finals ai pala ai. Toi pala ai kai pe ial pala ai le 49ers le pala ai toi nei tau sanga len. La o matou nei. E pala ai au umal talo. O lo tau sanga mua la na o fa peso.
o le ua misi la ua lu champini a e la tausanga mōmua. A te ua o tausanga lua. Na le lei mean mato au la matanga e o na champini le valu wha. Ia la champini mōmua na, ia ta alo mai ala ia to e champini le valu. Champini le valu iwa. Ia to e champini e le iwa wha. A tu sa la champini mōmua na le iwa wha. Ia na uli li tae aila ia le tasi iwa mata. Malo whawhitai. Ole hase tūlanga ina ua e loa lava ua savali luma le taleni. Ma le tūlanga mana tua pena e sau no Amerika o le malo ke o le lalo langi le akungu. A e siampingi ngei tulo le whapenganga vale nā taimi a e siampingi ngei le supalaka pi whatustusai nā taimi a na o sia mātou whaapu mo oai nei le atu. Ai o le NRL e loa umai ai NFL e loa umai le lalo langi. Ina ua a matalau sa valinga lea fo ile le wailunga ile 49ers ma avea o siampingi ma koe siampingi. O le hase nā la whalongona i lou nofo ai ma lea mau i Amerika. Ai mai se le vaa ma fans. O se langona e fia i se kaimi e ke savadi aku. Jesse ya. Po se langonga wakau presai fo i makaimi panga ngoala kou ia matulanga. You know, what's the feeling? O le tūlanga fo ile le ua matua well known le tūlanga wa ia ilo tamali anga i to tonu Amerika. Ia, o haftai mo fisi. O te o man whapolofesa, o amatana i loha au Yaso University, i le skeke o Hawaii. Ia na Hawaii ia, ma California i loha tua. Ia pe ia e moni e lau sau no. Ia e mawhau i le tupu anga i fo i Samoa. Ia alta vola ele o le mita. Ia tu so o ingalna fo ina yo matua ia i loha whasoso a wail te me te whaalonga tu i sori. Ua whanga e tia, ua overwhelming le feeling. Pe ia hoi na uta ua il temi o mawai. O te nofo i LA. E ele mato condominium mi San Francisco. O lana o ta alo San Francisco. E da o ngala o whanau nei. E watu ala se o tau lua ma watu i lunga i weekend. Pa wan mea mata i ta alonga toi o mai nei nofo i ma o ngai. E tasi ale i tūlai la tuel ba lele. Ona o te musu e ba aila o whanau i leo langa fo lele a champini 49. Pe lata fo i champini. E le eise fale enga mau teo i e te tongi mātou se piki. Sa e whapena o fo i savali mai fafo e o atu tangata fo i lele ia ona pe untatala noa il tupu i fo i lalo mātua. E le ango atu lo ta maa fo i lele i au ta alonga ina e whape o se whanga e tia ma se mimita. Pauan mele mana o ta maa. Ma ngā lua le atua e maua o le manuia. Tu so lo mafo whawana. E nei ve singa o nei atu nuk te le. Le ve vesi sol tangata le whemitai le au. Ia le mafo whawana e whato toa. Whato toa wae e le whape o so malosi to. Tasi alaina o ietu langa i la wata tonunga e tutupua e tono le whale o le whaife au. Ia tu so la pui nga foi la na la whanau. Ina ia tu pui fo awane i mawal to inga o langa tamaititi foi la ele e mana o like people owe them things. No, you have to earn everything in life. Awai eleva peta aloa awai aloa o millionaire or you still have to work for your life. Ia ole tausinga na o sia mawhanau. O me foi la na e o al taimile. E vai leo o tolu sfrui vata sanga o whainga luanga 49ers. O leo te alu e puela waale leo te alu te whainga luanga. O no te muso te nofo i lunga. E o ai aso nei. E o ai aso nei. A o sa vali tono o le malaya al 49ers. E o i tamai te lei whana nau o mato ta alo ia lai ai umai pula e tu tono le. Tu se tau e o lato matua. Ia o tamale ana. Ia o tamale ana. O le vai taimi lea ina mawai ipu champini e tato me va pena. E mawar fa te tenga hoi lele e pui e se whanau ia ma se fo ia e se matou ainga e pui nga mai awa fai atu so fua ia le tu pui fo lato me fa pena tu so ma fo fongal na e fai en tu na ia pe ia fo na sa no it's a very challenging thing e leva pe
se ale mana ia o le recognition, se foi challenge sau le recognition na. Alo whaptai. O le ata ore malolonga pupura. A foi mai Samoa le tamai malolonga le fai sau i pukiri kei mingi langa fai si vivela o vaenga le la mafia. A foi mai. Le amata noa inisi o tama whanau. Sa mawhai ona militino whaatasi ma le sunga Seiuli Jesse Sapolu. Tu tonu lava o talonga laka pifa Amerika. Tu e whaua proklame. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le kompania le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele i si o tātou o turu i Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausi e ino whale, whaatotonga ino whale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe se atu ila na tutu atu si o le faso mo le fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. Toi whaatala whaaturu toi tali mo i o proklame o tautai ia e livanga o lea fiafi. Ioi, o whaatala doa i bale sunga fo i le legend o le taalonga. Ia po o le matua o whaiva o le taalonga la ka pifa a Amerika. Sunga Seiuli le mali toa Jesse Sapolu ia e lunga o le tātou proklame livanga o le fiafi. Lau sunga Seiuli. E alu ta mano longa o le fo te tate tala noa la vaitu langa o lau Road to Success. Pe afa pe mawhai ona o tau wha pupuina i se upu whai upu whaingofi. O lo o le awala foi le manuia. Io i tūlanga o le taha alonga ma vaenga sa ausia. O le la wa e totonu wa e kokongu ngei o whalanga mai a kekele. Io wa i totonu o le 49ers maua siampingi mua le valu wha solo mai lava lea. O ai nisi o tama whanau wale atunu. Sao tau militino fatasi e mese foi o te manatua si tamale u failangila na folaunga ia rest in peace foi le uso matua ia junior seau
Ia ai manisi mfona fasoa mai le tofe ngale inga ia male tupunga foi polarizer ona nei foi uso mau to militino avea oni Samoa malolosi totonu ole ya po ni polensia malolosi totonu ole NFL. Ia, whātaimo sili. Ei nei tama matua tu ia. Istamale o longa o Jack Thompson. O tuso le quarterback mua na Samoa na au le NFL. E mo ia ele I umi tele lana ta alo po lana career. But e ele nickname le whaingoa I nei leu whaingoa I nei whanau fōia o quarterback mai o tuamtau. A ele nickname ka o le throwing Samoan. O le throwing Samoan la. Na amata ele alo le Samoa Jack Thompson. Ia foi la manu tu ia sopo. O le batia ia o fale vao foi le sio nei tu. Tu se matua tu ia u pe lima le ono tau sanga. Ia na so e foi le alo tu ila o mosi tatu. Sa running back ia so na. Ia ai le I o na usola na matua ia. Na au le whapolo fesa. Ai le io o le tūlanga hoi le ua significant le lato contribution pe o le melano ta aloa I le San Francisco 49ers. Ia, pe tausanga whā ia au ai piki mai lotu na se au. Piki mai le au lea San Diego Chargers. Ia mai a tele o isi alo ma whāna ua tatua tunu. Al taimi na o ta alo le amatanga I o tausanga mo mua lima. Pe whā. Pe to a whā, to a lima mātou tono whapolo fes. Al taimi nei, le o over Marcelau, ia tamaiti al Polensia, le o tono o le NFL. Al taimi o mātou a le tolu, whā, ia alu luma le ono, ia toi tipi mai lalo, ia e whapena, ia na amatalen tau whai mai ia o hao tamaiti le tau o le Ori University, ona whamanu iei nai le NFL. Ia o ata tō lunga le selau. Le mewhalana an tau, aina a mata le Polynesian Football Hall of Fame. Nana ele tau na ngalo tangata ia na mua mai e o po I nai uso ia na mua mau mai ia au. Taimi whatu ato o tasi se alo le Polensia wo o le whapalo fesa. Au mana ia nei bai tau o tō tele alon whanau a tātou ia o le leile il talo. Malo fafta. E ila se taimi na tauta aloi against each others. Manisi o nei tama whanau o le tātou o tunu ia wau kei roe. E kou ke fusi kua I kei mi fo I e lea I whenganga lea inga whauso. Ai ape a kou o kongo le malai. O ten whea kau walivalia mai fo I le tūlanga whaolaka piwha Amerika ma le tension fo I le pe a o ala inga wea mai le uniform le a le tanganta ia malana au e mita. Io, el mana ia il mato maftanga il tebe umal talo. Al tebe il talo. Ia lo ma fo Samoa ho le. Ia alu male atoa wa a pingi mai o el tamit Samoa le ia lai tal no la to ainga se na pingi el occasion le tine se out Sapolu. Ia ol ma fo ma pena. It's e olo tono malai. Then your instincts as an athlete and as a competitor takes over. Ai talonga se le mana ia. Ia wa termina fato amata. E termina fato peto fa pe ia mato. E tele ova yaso ta aloi au eleni polisia eleni Samoa. Ai tu ale schedule hoile. E te lo le ia vai aso to ta aloi mal aula ia to Samoa. Te look forward ana ia awala al felo inga le pe umal talong al taimil talong ia taimia le na mafitau ia matuna tono shopping ia wat na kweta alo eta alo tu I pitonu uleta o San Diego e tele el Samoa o matau San Diego tele el Samoa San Francisco tele el Samoa ia faftai le tu el nata mi social media ia o nei me o mai fai telefoni solo a inga vai fatali o tou ia me va pena ia ole finga tai o vil na tai o no fato a ole sta is tai mi ta alo ini alo Samoa to lu tonole ole champingi ole meta o Super Bowl nei ia ila uama vo fau
ia awane I pala ai I to au tesi o time foi la na ua. I was one of the leaders I le au o lo tau sanga sfulu rua e pe su tolu nan mata aloima. Ma junior ia e malosi tele au mato e mo e mana ila au stama e malosi tele au mato ele I la lata tele ai ia na umalole ta longa le champing. Ina ma fe le lole ma junior I Hawaii na fai ia ta longa for pro bowl to so ta longa au fili ia wala na uma mai ta longa mato fel lei mai San Francisco fai el parade e pe over ma miliona tangata na ia na so afa so mga luanga tangata me va pena ina umalolo parade ia mato fe so ilo mato ia au fili e o Hawaii ta alo il All-Star game o te latu la mato no atu la ai o lo la so ai wo pu e nei ato au fili ia no vai atu ia la sa vali e sa foi lele ia sta mola e tino wala fa no to au man matu so nga champing ia o la tu foi le fa wo mai ma fa ia o San Diego e fa to o ale le final la vala le la o talong ia ma fo ia he has taken that team that furthest out of any group of players in the history of the San Diego Chargers. La fa malosina na fa ia o te lato lai hurt. Ia. Ma to rio te matua ia fa pena lo so matua ia. Tau fa pena. Ia. Ole tala anga na ma. Ia ma na ia folan ma relationship ma tuna nga ua. O li taia I like ta alo ia. Ia o fa fo se ia ho ile fa longa tu ile fala bla mena tupu I se uso me fa pena ia fa ta fo na vai tai ia ale ata mo fai uma nei mea ana ile legacy fo o se uso ma le alo tatu tunu ba lo faftai ba ta go fie tele la utala tala nga le vai ai ta tele o tu le si vai nga tu fie fsiligia o la le tu la nga le sa ia wai mangko o le wa e su mai ngi usila ma tatala lo ia le Pacifica Hall of Fame of Soswani e fatula ngai no le foi mo tai mi mo mau ke maka ai kele ai au maka furuka ile mala mai kula kele kama voi le ngale su e ar kanga ka voi pe ka ke fei vai la ka maka alo ia ka power ka ke maka ia ia man ai le lopo atu langa ole ale tu langa sa ita alo ia me fai foi na tango tau tala mai ia na tu langa o fo ie ole o tono la pifa America aftai tolu tu langa no ta alo sauta alo lu mo le lenga ho le me offense le pitole yele polo ya no ta alo le meta o le left guard o le telala o sanga sauta alo le center tu sa ule el me le lo le si le fieta ngata o fa tautai le faita un defenses fo ye ina ia fai na sao tangata le al man polo ia pe pui a foi tangata le tongia le polo le quarterback tu sala ia a to mata a tangata umala ira mata el talonga al 49 le na umatu nei o le simeon pala el 49 o se le kolo senta se e se le vai atu le mana yo tangata le al polo o tangata foi umala i le football there's a lot of moving parts that has to be aligned in foi na malo le tu sala ila wa mata me se le lenga le pito i luma le wala ina fa le tonu mato le ile fa iunga aulo wala na tu langa luma le lenga ile i la offense le sfundi mata o sanga no talo ai sui me tu langa i luma le lenga le e pe ala be se sui au I me fa pena wa e se le fa ngole talo ngo fo ile le peye pese mix o le paskeki po fatu le fainga e wa pe tu mai tatu ta longa la kapile sa a manta ba ye sa mo sa pass le forward pass ma tu longa fa pena e ai pe o le mo sa le ar kama le or kongi rumor polo ma tu longa fa pena ole va ngo te fi fisili ya o ka ye le fainga ka longa le ona ta fa nga solo le isi va o ka longa le tu sa nga power me te o le o la si o le ngo ele e kere ka o le polo me fai ona vali ma ia ai fa fe fo isala in terms of le fa tu sa nga i tatu la kapi fo ile yungi o le ale le fai ngo siko me tu la fa pena
Ia, o le mali e whala i o tula whono matou. O mone lau sau noa. Polo, pe ke le kao le polo. Ai a paasi le polo ma le lainga o lai kei dunga le ea. Squaw. E squaw. A o le squaw le a whakakou whapertania. A po le yungi. E mawhaianga pa ilo kuri lalo a pa kakao le polo. Squaw. Yeah. A mako inge. E pa ilo lo kuri e le over polo ma le lainga po le ala lo wha o vanga le polo. E pa ilo lo kuri e le squaw. Oh. E mai pe maka le pa ilo kuri. Al melanga e mali e mako. Po le ala lo le ko kao mo le polo I kongo le lenga sko. Ala wo I lungo le ea wo pasi le lenga sko. E sko al mena ile va ai ale. Al me foi la na la so no nga ile. E sa e monelo so no ngo tato le fa pertania e ka wanga backward pass. O ingeila. E me fainga kongi luma. E kasi ale kai mea le polo luma. Ele me fai ngāru wha adua polo I luma. O isi uma, e me fai a whapela e kongi luma polo, ngā kango le pāsi bea ngā ikua. E me fai anga pāsi whalaka pi whakako, as long as it keeps going backwards. Ngā re kasi ar pāsi, e me fai ngāru luma ile play a kasi. Kuso o kula whongo ngā hoi le. E se ia malesi tula whono hoi le a mātou e le pe o tātou ia so, se ilo o le whapertania se ilo ngā ia o le polo whako a pingi o le tangata. Au inei, ia mela nai tele fo nai tamakiki fo ia mai Australia e lawe bea. O lau tamo e sa o loto ai le o ia le polo te ia le athio vai. Ona le masani, le masani e ele kika ele panta Australia ta lo ta lo polo fes o mata entana o la wa halu amale ato i o te ile afe lungo vai fo ie wa ho la o lona yama natu se ilonga ia le polo foto a faise me ase si ate ia fa ali mai ia lo ese pulo a lo fa sa male o vai atu a voile le whawhonga anga tatotunu. Ia ono le mamala mai tu la fono. Ia o te lola, it's a learning experience for him. He will not do that again. But ia nai tu la fono e masani. Lota mai te o ai, I ta mai te tātou ia mai me lakapi e o mai e so manuia nei le lakapi wha Amerika o masani e fo. Whaapitai te lea e lau sunga le, Seiuli le mali e toa. O le ala ua makua I o kangofu. Uso le tafa atara no ngala nei o le amatua I o tino ua ilo e matamata ia e tapua. Ilanga ila wau te le ta ua atua I lunga ila usunga. Ai mele e o ia. E ia lau au. Ai te le pe o le sunga le whetalainga le lo ia siata. Na malo o Kansas City. E watu lona ofu Kansas City tu ilo al pol na mai o ia Kansas ele ia ua ka ukingo ala au runga prokala me o kamai e o foi la upule e o foi ia foi mono e kere I fa alongo lango sera ka piva Amerika nga malo ke si o ko ve fero rua I marngei ane ai fa betai wa te langona mai le fai tau fia se fulu afe o tangata mai moa mai le tā porkala mere ne fia fi manisi o le a mai moa pe a mai a wai available la velungo le YouTube ma le Facebook. Okay, ore matua to ese mai la America la to ore matua tele ni tangata wa fako a mala malea. Ai besela mele ke sa ngoi ko nginga na le polo wala ngole fito lo mara tua. No fa so to fo ia e nei. Sa wa o ngai pese nga pai pa wa ngai ole a o ngai sa mo a koa. E kau mo wa ila le fala ka pifa America. Ia langa no ta o ngai o ka la ka pifa America po le ia 9 e po le 10. Ia ke ro si fa ia o nga o an ma ko fa la ka pifa America pisa mix ai ma le fa la ka pi uni. Ia ai sa ule ma le tua ila ka manga ko ngi ka sirunga ai ia ai mana ia fa te tele la. Ole si vai nga o te fia a fe ai so fi ngalo. E pe yo vai nga sa eta ua nei ile fa e no o le suafai I lau sunga e le se ta famone ina foi o loto le ta ua fa so tatu fa so ballo ia peitai o te manatu ia o le au mai lunga o le tatou porkalame se tatou se fa fonga foi le to tele ile matautia foi o lea
foi le matu pala ia ua toina fo'i le sunga le tapa au fasina u failangi lana folonga pa mole silfia lo sunga Seiuli fa se fulu pasenge o viewers a to hol tatu prokalame ale Blue TV ma le Tautai o e o lo papa au America Samoa a me se fo'i io ia a fa popo ila ma Hawaii ma America ma lo tele lo esilia tu mala pasende o e mai mo mai prokalame le ia ma inisio o atu motu ese o Pacifica ma tautu lang ai sika ko fo e kulava ina ua ave utala tu lang o le ta alonga o ia ma doula io tu lo la vele o se upu tau o vane le ano fa so atu fo ngo ka pisa mai a Tasi Sapolu fo yo ka onga nai pa pio la onga le pese ngata te lo o ma ya ta mata alo fo ye o basketball me sala le NFL ia ngo ka pisa a kongkongi ma ko polo isi kai mi ka ke fia ke sa polo foi makai kai e ia tatele i va aitino le na taimi wa sa o ila usau no ngai moni ia o le ele ngi Facebook ma na tu langa se va ngale TV e mo ke su ele ainga ma mo ngai e faile keipo ia e mata ita longa ia wa le se keipo u polo ai e fona e tau tala no me fa so mai lau la sanga mar sa valinga nai uai loi na ua tau no atu Samoa ma tasi moe le to falta pau fasina por sunga foi le mali to ia ole ai e o papa ai pega sira fia fo yelo ai inga pena ta pena fo ia ile tu langa manisio vai nga fa pena Ia whataimo si, tau sanga tasiva valuiva. Sa o watu ai ia o le Hawaiian Air i Samoa. Muta tutonu ala o faile 7 sa le malisi i le kalapu i a Pia Park. Na matuatu le abatu le mea lofa al Hawaiian Air i Samoa o na ufatua umale a wha. Le na whale angai na i Samoa. No watu foi la matuatu ma pe a torse lau tingpusa lole ma gifts on top of le mea lofa. Ia no fole ilu mole. O le whale o tina foi le ma ave uma pepa lole nei tamati a mesante mutua ia e o hola nei tamam tina matutua po ie ta te alo lofa atua i te whai atua i leo ia tu me o ta whase a mai ruma tangata matua na la tu me lenga e avatu ia tu tamati ia o lai maa losi ia o le vala no whai o ngā luenga whapena i Samoa whaalongo ia lale ia o te iloi whaalongo ia to ina lo ia li tamalaka pima i Amerika lea o te atua hoi tau o auna o lai foi toa mua me whapena. A te o ile, e ile channel i ngei, dau te ilo le fo ua papilo i nisi leta o le ESPN. Yes. O le sports channel ana i. Na mana na o la sports channel nga e whaile documentary i kamiki mai Samoa. Ia, e whai mai lala ko documentary o urikaya. Ia, e mana o lai pu e tamiti na le leifo lanta alo lotu i nei ngo ia pisa tino i Samoa. O pisa tino i Samoa la, ilo na o laifo i gangs, fo i e lungo le street. Au a veal football ma mea tu e whaasau sau i nei, ilo na o langa alu ngā onga, o ia le NFL. E iei fo lanta mai titi Samoa, na o laifo ai tutuila, na o laifo e nuu leo whangasa. O atu nei pālangi su en me tu e whangasa. Ia o whangasa e tu o maunga ho i e wātua ho i le me ta o whapālangi. It's in the boonies. E mana ia matu mo fiele ala alwhanga. Ai awa i le pālangi e le tai tonu me alu ele au ala. O le documentary la le ESPN. Pe whape i o na whawhewhea o na mita maiti nei i to tonu la kapi. O le si o lai fo i le o langa i tua maunga au isi na olai foi lungo le street o le me tele tangata e ta whana ima me whapena. Ai lau atoa le tausanga ma le awha o whaila ko documentary. Al me muli ana mana o le ESPN. O le mana o e film The Last Living King of Samoa. O whailanga blessing isi lungo i lungo whana. We have to show the production for TV. Yes. Mana o eva ai o The Last Living King of Samoa. Whailan whamanu yanga i alo iam whana o Samoa. Ia, ai lang na wala watu le ESPN i Samoa. E whai mai el tala a Samoa. E tasi el tangata le tau e nei o e ngalaka pi wha Amerika o Tasi Sapolu. Ia su e lomba. Au to e lua e tolu vai asa latu mala. Ia na su e ale o au watu ele whaino walu pe ale e velo to lua ma lo otali. Ia.
Ia na tongi umale o matou pasasi matou olo lea. Ia na matou atuala ia matou faisi pokalama matou al me ala len tu e fai I u ien matou malanga. O le ave matou oi fato ia ave e famanu ia to ina I tamiti ne. Ia na matou atulo le tai auna. Ia matou foi lo talenga chata pe no foi. Na matou no foi lalo I lumo malai I lumo fala foi. Pato wa ia foi nai I tonga I miti foi I pae ma aulama mera pena. Ia o ia le mo ia no le foi. Ia o te sau neo lai titi a o ta vai sa fai o to vai len sa fai fa pe. Mo te atula. O lewe miniska o ka alonga ia ulu. Ia ulu ole tua fale silio. O toa mua tu sala lai loa mai ulu matua ai le mo ia te sau o lai titi. Ia te I foi la ulu matal no o le fa samo. Ia matal no ale masto ina ai le ta ua mai ulu. Le mele la tu. Ia na umolo le mato atu lo tonu. A Seiuli la le fai mai upu o toina. Mato atu lo le tonu fantal malo. A watu lola ia alo yang whanau. A te to o yelto ina malan wha manuia. Ia na umolo le lau fio ma TV ala ESPN. Na o mai lole o li ia no no fotu le situ. Ia e sau lole la unga a Seiuli. Malo whanau atu. O ia esel mele sa. Ia matoria o se to luol Samoa ia ai le malama fa Samoa o le ala no fo mai si fine ia itu ia ai vo la vo lo en 99 o la vo fai 89 I se to your husband is getting honored, he's getting a blessing ko de mama ma se to ala te mama la mai le la unga mai ia I se Seiuli wa manatu fina ngalo to ina ono la tau tua tau aveina le ngo Samoa tu to tasi fafo I America o la fo mai fa alo ia malesi ben tala nol to ina I Asian nisle o malama to tala e malama o tama te Sapolu sapali o sapali no roots ia o te dei lola pol mena na atilena tu leile de mana tu to ina ia ula nga manese Seiuli o la fo mai falo ia termina o le sui pale mia misa le foi I pui pama ia ma tuile ia atu a foi asiata ia mena tupu foi o tele ia se la fanga foi lo to amuan na la fo mai falo ia te fefe a foi le ona sa mana o ia ma to ainga pena ine tu fa fine ia to e toi apata mai ia talenga ia ale ma ulu ngol vale alela o mo tonua o tono le falo lo toi ia na watu a foi na tangata ile se ma fo faue e la fo mai to ina falo lo ai le tadia ina ia e u ia la no u mana tu fa pe se mau pe ana no fo mena yo ai ngal tamine e tamina ia wo na familole o tuilepa ia tesi o le aso manatu falo alo to ina le o la fo mai ia no tali lole ia Seiuli watu avo le mai banga le tatu atu o faftai ngol falo alo tali ina o la ule le ile ngol tau fas to fasina whengatai o na leta leina. Ia na umolola ia matu o mai loa I kolisi Samoa ia falta malona ina ia tapaile o le ipu nama faile matu ava inama. Malafu ina I matai na ia umana apaso Samoa College ai faile. Ia o le aso soa ia mua mea newspaper pito mea ilum. Ia na lele atu leo ia na lele atu leo matai o si matu ainga stuangane lo tinale no fo tuila mo ia no fo tuila ai matai o le ngomtai matu ainga I lufi o manuo ia na fele tu lole o tano matu tinai mo kengia o te nia o fa me o le manatu mai ia matu ainga ue sa o fo ilato ai no le malama le awana na tupo ele me
Ia, tata iloa le mea o le mana taloa ina le to ina ma. O na ua sauni atu uma watu a hoi e le povi ma mea whapena. Uma na sauni uma me ta irsua le to ina. Ia, e ro whatu lele le ESPN. A maila se mea lofa e avel to ina ia e mato o e whaia mea lofa nai matai ana. Le mato i o le tapai no le tui o le Polisio Samoa. Ia, o le tusa o le talanga pupu ulna. Aloro na lafo mai esto ina i le mas mawhelo inga. E na ua mai au nei e papa o le sofa Seiuli. E le lau maua wanoa whaapea lau sunga Seiuli. E le lau maua wanoa whaapea e pei upu e masadia ila tunu e tele aso ai le lau aso. Ia, au le taimi fo ima le mea e tupu ai. Ia, o le aso fo ima le feelinga o le aso ma le matai ngā tila. E ei fo i mea e le porokala meina le tangata ua le vanga ia ao le atua mana porokalame. A walanga atu mai fo i le tō wha ma le fōfuanga wha le tangata. Ia, e ei le upu fo i le te ua toe tō loia ma toe whaatua tuai ma nisi o tāpe nanga uwas. E mātau ma le toto ai lau taritalanga po lau saunoanga. Ia, o au wala u ma waile te ia fua ona mo mia oe waile asise la wiloa e whai ma whai totoa. O le whaala wiloa po le tūlanga le na mo mia e sivaenga le ESPN. Nai lo au waiatu. Ai o tuantu o nā mea uma. O lo ta oto ai se au lo tele le tūlanga o le fufuanga le sunga le nofo amuia fo ioi. E le tau seru atu. Ai muia lau sunga manisi o tamali. Le sa whapea o na tōina o la tō matu palpala ma whamanuia ngai ala i suafa. O le ase whaalongonga e se mai le tausangi atu o ainga ma mafuaanga te tau ma vaenga. O le ase la ngona o emasi o tu o lua ina ua lua toe ti e le vaalele o lua toe foi. Ia marengei makai wa kōpule kele le kupu o le akungu o Samoa. Ia emisi foi o le taimi le ona inga ma le whaatautainga o lou suafa matai. Wa no longer the big Jesse Sapolu. A lea ua Seiuli, Jesse Sapolu. Lea se langona o lea taimi ma le swing o le soifuanga. Tai, e moni atu saunoanga. Ui, e sui la te whaalongo. E o hoi lana mato mai roi mato i sapai. So le mo te o tu sapai i woi loa umai tangata. I le newspaper, i le vabe o le alole. O le tala, i le mato ola, ia o sui la te whaalongo le meho le, ia la o fionga Seiuli. O na tamana tu natu alea, pe ia fo na tātala no le taimi ua mawai le mea lai no uno fo i nei, au ta alu ilunga. I le sao o tala na yo matua. O la ngā luenga i le tautua ina o ngā luenga le atua. Le maua ia ulu manuia. E le pipelo alna tala. E mo ia, I work hard on the football field. Ai o le ngā luenga o matua le tautua ina o ngā luenga tala ina tala le atua. Le maua i manuia nei. E le, ia, e o foi lai lo foi mai nei. Ia, o tangata foi ia no matou masani mo matou. Ia o la fionga se yuni. E hole le fou la ta whaalongo. Ia, e la talenga siata pe a ho nei lo. E foi la tangata matou ta whau o na nā. Whai mai tala ho i e ta whaalongo atu whai mai. Ai le sa le tauna watu e na lafa atu le to ina le whaalongo. Sa le tauna lafa atu le male to le wha. Ia, o mea whapena. Ia, fou hoi lai la whaalongo nā mea. Ona fou o na nā. Ia, ioi. Ia e whapena, e so wā le wasa i isi taimi i ona o te sila fia fo. E tele tangata e a fo i e mana na o i swafa tā ua al to ina. Al melo te whai atua i o whamanuia ngā mātua i ngā ruenga tautua na i o mātua le maua ia o le manuia le. Ia e whapena, sa tau wha masani a la le me hoi la ele o tale loa po i tangata e fia e ta ita o Seiuli e hoi po i tangata ele o fia me wha pena
Ia o alu manga o leo langa e whapena e whaososo an ti apolo. Ia o le tele au o taimi e whai mai a tangata. E lea ia ma seisi e pule i suafana al to ina. E lea ia ma seisi e pule. Ia ono ta ono sa ia le mota nofo. Ia al taimi lei. E pe mwhela na e whatau ai. Asi ata e mo ia u te ola i nei me tono le pa me ola i palang. E tā ua ia u le vai mau tangata lo te tau whai atu pe o lotu e watu malanga mato wa fu e mato atu tuila e whai awa ma whai whilo inga me whapena. Ia la matanga sa te i whilo tuila e le ai astamata alo mua e lotu wailoa wha Samoa ma iloa o al mesa ia a mato atu e matai o mai whai atu upo mato me whapena. Ia e le angala e le mana ia me le ole e mo ia ole tuafata mali ia e tawana i loa tangata o la e make la effort i le tāu o le whaaloalo na lafo mai le toina tu so le tāu o na ia te au i le whaaloalo na lafo mai le toina mana na whamanuia. Alo va te Seiuli. Ta te tele lo fre kalo malama. Ya moni a hau o se fu ka de. Ya fo vai ga fo ta upi yo ni namu pe ngi ngamu vo le na ona fa ba tu lo fa mangeso vai va fa mangeso di ma va tu le ya ai le fa pe a me or sa o le ma tu langa. Mai tu lo fo ile no fo le a inga tau le mali toa ma a suli ma feoi ole sunga le nofo le tapa au fasina i lo fo vai lo na falongo ye Samoa ia monia e pule ale to ina yana suafa ma me u malava ia pule fo ia po ia ave ia ai leina uma ala ile pule le tautua ia ele ngata fo ile ia ele ngata a saule tu ile si tu o lau tautua wa ma po e ma walunga ma fia fale ali li fuai ma mita ai lo tato watunu ia ai o suli lava o tui ma vave walanga o sapali ia udiudi o e fo le fale ata udiudi ia ele uma tau le mali toa hu yo le ono le tata mi ele uma itaimi ai la ta fe le vai nga le ile mafu anga na tato felo ai nei si tasio malanga mai le weekend te nei o se fato fala inga mua le nei el Pacifica mo matoia i nei New Zealand ia male va ai fo i teleo o vaenga e fato nuina matau mafai e fa manatu ai le faiva male tiute e me se fo le tautua alo mata mafa na o Pacifica mo se tatu tunu o le vuta matau atu o sunga o le founder po le na fuafuaina le porkalame le o le Polynesian Football Hall of Fame ina ia tatou i America. Ale la pe o le taibi mua ua faa ofi ai tonu o le nei pito le lalolangi a New Zealand ma ia o le fo i te tua i matangi olo e fesoasoani ma va alua ma le sunga i le lauli ia sa vai Sir Michael Jones ma nisi lava fo i o toa matama whanau o le tato e whana sau noa i le whato whala inga ma le manatu au tu wa si la fiai ma manatu ai pe ia waka kaunga fasoa mai ngai Pacific ngai New Zealand ia fainga ia to te faia foi o alo ia ile tulanga tautua na ia lo mtam fana Whaftai ole o matou i nei le pe an tātano o matou i nei e le fotoa ua marcelau tangata i o whapolofes o lata i le afeta mai tie i le level le university ia mata mai tie le high school a le ua whaile matou Polynesian Football Hall of Fame. O no lo mafofau. E le mwhaina ngalo tangata sa Tautai le ala lea. Le no ui mai foi mauia. E le ui mai le whana leo mawai manu i o le whana. Tauna na suele au wala e ana i tangata i o. Sa whata tia le ala lea i nei le lakapiwha Amerika. E au mafofau watu la le lakapiwha tātou. Papertania. Sole. O te mantua ia tua whaasina, Brian Williams. Te mantua so lai titi.
ina ua I loa e tamai Samoa, Brian Williams e o le Samoa. E whetamo e a I soro le nu ma tau o Brian Williams ma u fasila au malu la tau le poli. Ia so nā wātua ho I le whafonga angal tatou atunu. E tau le I af I lungu ai mata I film black and white for I o le Australia ma le All Blacks. O ta mata il tangata le o Brian Williams. E vai le come full circle le wa matona na masa le masa ninga ma Brian Williams le sila le tangata le na ana ngeile. E lo loto tele le field ale Pacifica I tono la kapiva Britania. E lo le field le amato. Ia o lo wala manatu. E iei fo le talana o whaalongo iai. E pei le manatu tangata Pacifica. E le lava le appreciation o New Zealand, Australia, I le tautua la au Pacifica I tono le tau aweingo au nei. Ia wai atua fo I lau talenga siat. E taulo New Zealand ne America la o le memo mua. Oh, is that where the All Blacks come from? Yo. La kapia. E whapena. Yeah. Tau Australia. Oh, is that where the Harlequins? Never been. Just all identity ngā. O atu nuu nā I leo mai. Tele le tau tua a alo ma whanau o le Pacifica I nei mau tau sanga. A tele o watu I New Zealand po e lima tau sanga talwai. Na mawhono I lea mala audi. Ma Sir Michael Jones. Ma savai. Temina ile I savai le. Na fionga ya laut. Na mawhono I lea. No whamana tuina le ia o fo ina tupu I fo I lalo la pipa Britannia. O matole wa Amateur Hall of Fame. This will be a beautiful thing. They are honor whaalongo maitanga. If they're not going to honor us, we honor ourselves. Because now the media has no choice but to hear. Ele whape tatu complain whape. O tau ele whailonga mama, ele manatu ma yamato. No, we do it ourselves. Le alan sila tangata le matango fio le eventi le pola stofi. E se le mana ia. O iei uma le media. Ia na fio fo le fionga le palemia a New Zealand, you know. These are the kind of things that we need to understand. We deserve that. We deserve that. Ele whapela deserve, kako le complain o le whaalongo mea kako. We deserve it. We do it ourselves. They have no choice but to look at us. Yes. To so ole. Ia no mawhono ala. Ai te ua hit le COVID. Ia ngati le iai le si lua tausang. Ia na mai fo ila io na su mai fo ila io mai fo io Savai ma Jerome ma Nisio e mata il Matu Hall of Fame. E taimi lenga inductei tamiti New Zealand leo David Dixon. Leo fo ina laka pi nei. Ia va ile mana ia. Na mata lan mako tina le tausanga mo 12 years ago. Pe fase lau mato. Ia vai le pole le lima se lau New Zealand. Al taimi nei le tina mako. Ala titia le pe afe lua se lau tangata o le ofi usu e me e fai e ana o fatu ale i la fionga ia lau. You guys will be even bigger than us. And it's something that you really would be proud of. Awa iei fo I elenga o kanga fo I induct ali asiata I tonu e wha. I o tangata nai pito I sirin wha pito I ele po. Ai award fo I reward ai kako ia. E to ina lai traininga ka maiki ngu ulai kua. Le ka maiki ngai le o Lord kai mingai. But they will be stars in 5 to 10 years. We have to honor those people. Kakai dei loa tu tato. Ave ele award ave ele wha aftai. Ona ole developing of along whanau me aso like. So we have those kind of awards here. But ole mea na mafuai na 40 na whaile mafu whangoe a mata le Pacific Rugby Hall of Fame. Woto a tele ia
along whanau o le Pasifika. Ia, pe hola te leo tangata. Ia, e whatua o mantua fwea, sa ho no o le fwoi, o whaalongo al tangata leo Joe Stanley pe tupulanga ua. Yeah. I lana hoi la kapi. Ia, waila to o tele, you know. That's the challenging thing. I komiki le apikia, ia tangata o tutonu. But also it's the fun of it. The conversation is happening. A pela o tausanga mua, ile saunoanga a Savain Matanoanga. O tausanga mua na piki mai tangata ia wai tutonu o le World Rugby Hall of Fame. Tula e whai no fiela tausanga mua ma le lua. Pe a il taimi a matailona piki er komiti ia tangata hui o tonu, which I think the tougher it is, the better it is. So I'm looking forward to it. Ia whamanuia hoi le tua le tau whainga. Anai nei iso o tātou. Wa e tau le leia o mai a tātou le ngata le lakapi nā ia ma tātou i nei fo i a mātou i nei Amerika. Malo whaavitai tele lava i oes whaamanuianga fo i le moni mawina o le whaamoe mo le ulua i taimi nei. Moni fo i lau saunoanga matua whaatu mulia. Ai o le a iai se fuafuanga o le a even ma silio na tele atu ma whaalau tele. Le a se fuafuanga lau sunga Seiuli o le a whaau au pea le tūlanga o lou au teiro le lango ia o le tū mau a o le au mai ma vanoa e mawhai. Ai ei fo i se taimi o no alu sia kako a mio ke ua masangi a kui Amerika e host mai o tau se taimi i tūlanga o le tātou a Pacifica Hall of Fame le rumanai. Yeah, there's no question. I'm going to be very supportive, and being supportive is being there. Being there every year. Pe ala tala i le pole. The gridiron and rugby are getting together, because I think e mawhaifunga sosoni mātou le whaamalosinga ma le whawau wina o le Pacifica Hall of Fame. But le mea mana iai, sa whaile Eden Park, i le mea mua. A lau wa ai iai, a whapeo le alunga le e le ofile Eden Park le tau sangane. Au mātou hoila, o le hoi maute mana na o e hosta Amerika, po le tau sangane. Drua e tau sangatonu, e avea mātou whaalolo ona, we play a supporting role. O le mea e whinangalo iei le board, ia savai ma board of directors, that's the direction we're going to go. We'll support it either way, but we would love to host one in America also. Se I whaali fo I le mātou whaalolo wha Amerika pe I le mea o iei. But ma ia tele le po lea ona laitwelo loa iama e wa ia tun Malaya le All Blacks le tatia mai. Le tūlea e wa ile ma ia hoi o te unga o le venue. Ia. Na whaian matu wha mawaenga tō na isa whaaftai a ho ia. Ia se whalitua o Peter Fats ma nai tama ia se revi ia, you know, o tala se revi. This is nothing ele whatustusaina le World Hall of Fame le mana i o le pōlea. You know, e whaate ia e fo ile se manatu, yeah, and it makes you feel stronger that we're doing the right thing and we're going to continue to push on. Malo whaavitai, wa tāua malai Eden Park, kei mi wa eke pai ma e toi tangatanga ina tau oso ni nei langona, me maue leo langa koe kau rewind kua se o kau ka moe ko kongor malai le ngei. Atiata, sa o iei hoi le mesa o tau tala I November, I le Eden Park. Sa host e stamaleo sa betama e Ronnie Clark. Yeah. Le no le to il tolu aso, le termina in season mato. Pa wal me no manatu ai sole. O le malai la le nei no ta miti e aso to le to amua, le tau tala I to amua tau no. Io, ele pe maniti o te tino, e mo ia te tele malai nei. But the significance or the importance of the Malay, le ola I for tamaititi. Yeah. Ia masa I polo masa va I a tau le Eden Park. Ia good luck pe a tu vai e tamaiti wa asana le All Blacks or the Springboks or the Harlequins or auna sa dominating ana so o ta lai titi mo to life. Alo whaavitai I oe.
o lo tu mauale mamalu o le fatoana e tena. E wa umai oela Oscaria e maka mai nunga tata fatanoanga le fiafire nei manisi o fea lava Afrika wa so o ai e le isa sa o ai a me sa Australia io Palongo ia so. Mataliela vai le so fo le talonga le mona Pacifica no mo le no e tala no tala no tua i malesunga loia ya George Smith le foi stasio le fiku longo le wallabies o le tama lea e matua e o mai le so e fina ua matenga po ai tonu o la ua ma Richie Makua ia le tūlanga whaona po nei ia au ke roe makua kua ia la auli Michael Jones le wari ai le wingo la utala ua fesili ua pe matitala ulai nei si tamala ua sau lunga makino kulu malai ia fatulo ia le lo ia ke la longon malai ngei one of your most enemy feel for le akas kama wo ngai lo ele wo retire la vele ito e manumalo ile wala pisia ilo peleki ia o yo lea ele uma ia tatai me mavanoa faafetai foi nei lao ai o le atoe mo se staff so tainga e manatu ile anga i luma ia me se foi o le tūlanga foi le toe amatali ai o le tatou NFL ia o le a tele se taimi mo mi ai lau so ani nei tatou vaenga foi oto mai ia i tūlanga foi o lo ta oto ia faanga solonga o ta alonga ai la fotu le nei vaenga o le fiafi i lau sunga Seiuli ia e tauolunga mai se vaenga foi e te manatu e salani ai le ta faatala noanga ma le avanoa fo i le nei vaenga o le afiafia ko mo e kala pe tailo te ua faita tala savili ai pole lo ia e foi nga mai ke au pe ia le alo o Seiuli e isi ana sano le ua avea o se faia onga po se i se tasi o au longa na ia auto le NFL o ke le lo ia o se le lo ia ngai se ke o se lang kala fa mai ai le ia officially atu lo sunga fa mun mori E o si matamala titi, le o Roman. Le no fai ESPN, e matamala titi le fai na mau sa mo le bela na mau to ia fa manu ia malto ina. Balanga na, ia vai le vavel tai. Ia le ua o fai ma fai o le Miami Dolphins in the NFL. Le au le ta aloi tua tanga vai loa, ia fa manu ia ngā vai le tua ma mea fa pena ai. Ia vele nei teime mo le 12 tai le. Paso so ngal tato tunu ia mai se fo il ftalenga si ataile pa mo yanga le tu el talent you for I lo to fa ia wale tauto ino tato tunu ia ele le potol tangata po so na atamai au pa mo ile tu ia fa penga ina pela lo to fa wale le ngā tāu o lo e tautua ina i tautua ese a wala le tua ta ia ngā i tātou a wase manuia malumana i Samoa ia whaftai le ua mawal tā masaninga ia whasi teimi tātou te wheloa ia ima ma le sunga lo ia mai se fo ia whamaruru atu te le o maola i ngō matai nei tamasa o tapua i fo ia tō vaenga ma ia au mua to vaenga ma to le foa anti ai lupo to le foa io nai tamana io lo ai te na la to au na le iva tasi na ma sani me lo ma fats so o ina ana amata ina fa me ma fa nga wo ma fats na wo sau nei io ta u ai sa mo fa to a one is quarterfinals is a World Cup ia e pala ai me la Australia le na malo and now Samoa na la lata ai ma Australia le taimil na but ia mana i ta no mana tama wai le telefoni ma ftanga ma nai na alo tatu atunu le van tautua ma tau avele ngo Samoa e fa tai mo le no ne fiafia fa manu ia le tua le nai tua ke lope i alum fa na ia ma se foi ma tuo o tatu atunu o lo wa ma wa alo fa tai ia leanga o le wa to confirming la vanga le Miami Dolphin. No winga la e atata mai wo pe wo tau no luangia la lo fatu pe le mea o la tu mau pe le 49ers o le wo me i le fionga ile masiofo po le faritua ile 49ers o ile Miami Dolphins o le ase sa uanga la sunga Seiuli.
Nal tasiale watu afo nal tasiale tau au tinale o me I Miami olon ato mato ainga ato le ai nei 49ers le ausa. Ma wai hol manuel nei mo tau sanga o le e o fu le o fa ya o Miami. Ia na tau si o mai la lo 49ers watu afo I so donga man. But it's a blessing from Yes. God. We're very humble. We're fine mo fo ye. Se tasio malo na fa manuanga ia fa mo ile tua ina ia fa manuina am tam fainga ia ai me se pui nga alon fa na uta to no tono nei fa anga tama ia me se fo ia le alo atu o tato man Samoa ia me o blacks o ai to telefo ia lo ia mai si atu no o lo ta alo ia lo o Pacifica I de Hong Kong Sevens lo manei ia fa tai amo nei amo no fa on tato tata nolia I lungo por kalama. Ia, whaafteitele lava, mana jole si ilo ta whaiwaiuta. Le fauwa e saunoa, ia, ma e tanoa fo I whamanuia wad whaafonga maua le atunu. Mai se fo I o le mātou au whengaruga nei, ia, whaaftei le tua, le māsaru fo I o se whamanuianga lava fo I lava noa sa tātou whilo iai. Ioi, mai se fo I o le lawalunga o mea umalava. O le tino au ngā luenga, e peo na whea tuele, tau seru atu a o tala fo I le tusi, ia, e au ngā le whaaloalo I le tau I le whaaloalo. Ai whaaftai fo I wa tino au ngā luenga, a tonu fo I o le sila mamao lea, le sunga I le mali e toa, e tau wala mai se ngā luenga sa whai na iau mātua, o le whatu sa te toina. A o se sila mamao lea, le tō wha le sunga I le mali e toa. O tama whanau nei o le ao atu, mao lātou toe fua mai. Ioi, peo kara kusi. O le a fo I atu. Ona fua mai lea I le ngata fo I le fisoso ninga I tama whanau sa au mo lewa no fo I whaasoa sunga ia maa tanu wasa. Wha shout out fo ia maa I lungo le purukalame I le neivanga na fiafi. Ma nei tele se taimi tele na mātalitala noa I fo I le fiafi o mai ata alonga sa tatu iai. Ia mai a whaasoa mai fo I lana journey. Mai Hawaii ia ma le tangata na matua tu malosi le unga inga ma le fatuina o lana taleni o lau sunga lea ia tu langa fuilele as a godfather o le taalonga, as a mentor I tu langa umala ia le ala ua ai fo I manu ele ngata I lea o I lato uma o lo auto vaatu the likes of Jordan Mailata le wai fo I na I le nei taimi ia ele tau mate o lo avea o e masili anga o le taalonga e fai ma fau ia awa fo ilo la tau anga I luma ia sanga ia ne ayo le tai ma tau tu ia mori papanga fo ia o fea ngai ai matiuti ia ma tau tua fo I tono le atunu ia alofa tera tu fo I le fionga le falitua. It was nice meeting her as well. Ia manisi fo I le au malanga me se fo sunga ia ma tanu vasa ia mo le fiafi ta fato fa ia mo le tai mi soifua mai manuia Soifua, tai.